An bangos kuiwa. An nagosa kulena. Inge. Na Mr. Lipan. An akketeyac kalemia. Ekan mande kadeta ka in front lo dia maludut ke week ngaya. Ke kashalan kat. Nakatingan lakat ka ben motion len sa sisi. Ke Tuesday valen na ke set tegate ka Srui. Schedule la siya bata ka kiltudan ka olmekos. Tage kan mande abang schedule la siya. Okay, awit kosh. Ke Standard Pacific Time. Mr. Libanilash ka inge na darim ni singalon kosh. Nangan bain ko was mas ki background na wikiyac. Kateng sesyu was inak nas wikiyac. Inkain kashikat pe. Click like. Vingum di mo makadak fashinge. Eka pen kashikom siya luman. Kom click share. Nasin network luman. Tatagani akeshay. Tabangin mga kataskaya, belangan kayo naglena limsilipan ki besinge, inka insang belalan kan gasla, kadin nong pacl, kechi na kiwasam ng lasa. Limsilipan. Pero wala siyum kung fuga. Skillam mute. Paing kom di intereskal. Lulap. Ngan we goming kaksakin kat ke mau las kai sie. Ale su kaksakin kat ke during January kat tagarela live cast lasha ke sermon we alunita we na kat break som kalngalek na ke from lo chik mag makalam yangan na fat na bay e kon January si ben tutang len na phone chinging am tak kalngalek ke masing ni wang ale yo na bay civil na kachiba chambram kun me uklal tene we revelation na kada compare na shukye me wana ko makalam yan pero freedom chingan kataga from lo diamante Tuesday kataga na ke kunakon na ke Monday Tuesday na ke Tuesday Wednesday Thursday na ke me Wednesday na Friday Saturday na ke Thursday the free of Friday Saturday kadin daga chambram kun be puklan me we revelation kadin okala na ke kaslan ka kadin de alle ukay malan fela kadin alle siya ma shashin ka sa bang o yama nan wala tikin tres ka kaksakin ka ke pension kadin alle to ko na okala long na akketeyac ka siya na ke mai fashik me wana shete suna sapta ko fashion do biskan wal ko jakalen arge pension ka is na pela na alle shu kaksakin ka ke platform je ma utel kana shishkai siya Kosrae Online Ministry me mwe ko skrewa in akketeyac siya kadin alle esmak kadesi bekal mo ni mas makat ntasano floklan lemo evin pa ka siya ma siya tagain ka sao nge kadalle sinchin na mugui kadalle tagana in suk na kaslan ka kadin long na kaslan ka kadin ron na malan ka kadin ukwe na malan ka eshutle pellas na ke oyelan fel evin pa ka genuinely repent isusta ke ngan ka kadalle suk na pa malan ka wangin le ingenek shalep suko ingenek no osh suko me focus na ge aro ye belche digine chingan chi basam nange ngaki na shu kaksakin kat ke oye mai kes na shesh kai shi ga din daga wi mat na ga wa ko sha akollah na ge me balu tu chi mai daga ke chena sis long lon kosh fos long la kosh na ge ton to lu plu pa daga ke ngan kada daga u she me lesson we introduction with context on the akketeyac plu the digin bangan kas to in baklen met lasha ka focus na gaslan got when me gaslan got when son shingalit ko akalemie sanctify them with your truth your word is your truth the Genesis nigga revelation by na kadin from kun alle ka pas na gain pel na ka wag mo jing kadin ako na ka flok on picnic o ye sayangan te mail yasha te un wala digin ke bela
oana kamo, video, nga vlog met pelle kon vaknamet. Tigin bij ozikat, lees bij akjokje bij malutu mai te kijk na shashkasia. Tigin pelle vlog in room. Lo malap ke pelle no. Lumalap man we come in aklen metlas matakas ke background ngan Kaya, ngai ngi ko minakala school ngan kain irong ye connection look level ngai lila as college ko mema ngan kain we come bersida loan nagom akala school ngan indaga ke Finete ko kada dawak pa na fast na met nagi makatash kaya dangan we come in bain met we as matakange met sipa likiyac pasange met chonet dik kay wanchum alen walk from Kailua Kona loke aru in the lowos glomalap ki astoman kat schedule la sa bange Monday kan Monday nagay wakadat ka kaya wit kos nagaya basically around that area nalitu teng in Tuesday fala naki set de badak kalemian kadat ka ki du tangan niki shenrian sistak look Monday mo kaya nabata ka ki ko mo yan front load singa nan rekle kadin kain ito maasimat ko ki shenrian in magat kain luti kai si devotional reading kuno kon nge kadin kan the relevancy na ki malutu singa no no city ban kumpin kan sisko nan nge kaya, amo, on, namnas, ngayon si base pala ngali kaksakin kat kasman mo ito. Nagton sil tamlan mitsu ke likiyac kamen singan. Ingom kan likiyac pe kamen mo. Taka likiyac na kaya kat siya. Taon sukong ito ko. Taka dunong sukong ito the broil ay kesta pala na kat fak namet in shaking pala na kayo. Namnas we kat taon sukong ito. Dia on sukong ito.
akollah sano etoak panganon kasi nun me nukewa enches hen lang unsuko me tapangan kas ngais lagi ya na akollah sano etoak unsuko aktuktuk halena usi na pay oye si mind ka sifac makinyegat ke mul si kadash ke misengin vingum ta sano tagalan me ko likiyac kampe ko free association ko oye machine si Kosrae and FSM ko United States vila kumta sano oye nga you need to re-examine your life ngin wangen na pay oye si mafela si nga kanu si mul si mga kumta sano wangen na pay wangen look to chief in fella, wangen government, wangen leaders, wangen any institution ke fella singa may usye katinakula. Lagya unluga makalamya ko. Mat life ng werfinan Texas nga yak piya. Wangen na pay. Shining kenek so fun na matago halle kalam ke kas mawulo. Na palya na prophesy yak in the Old Testament the fun like New Testament. The gospel kulansap the for son course I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, Jesus Christ. Now the only way kadina ko lang na kay mas from ke siete nga sapta course. For single doon nga single algo pagdin full loud ya klala nila chijel daga misya mulya ke makulukwa. Pangay na kadin samon. Onluga daga yoke na kes makinyegat. Flokwan lemo. The next prophetic event ke calendar na langkada pa yak lan matlalal fungi. Lalal fungi misya kalal fungi mo utak yak. Kadin we lem. Mapat. About Kosrae Online Ministry lowos at gonna kill. Kosrae Online Ministry kom payok sa payment. Nga kom payok sa payment singad. Katli masam na try to buy some time taking interest kalenda ko. Fakla si mana katsum na gabroy. To me katram ke creation sapta luya meta. On the 6th day, God created the apex of His creation. Bakom, panga, mwet. Mwet pa yokshipe make your creation. Therefore, when it created you and I in His image. Genesis 2, for she He formed a man from the dust of the ground and bread the bread of life. Momong na kayo wakadis kaya mo jeng masing katan. Sabi kong sumli New Testament kaya chisiril da ko ay lang sang malal siya. Sang malangkat. Malangkat pa mo siya. Malangkat pa momong siya nga. Yan na kading flow ka na siya. With that being said, kada usala tigin nan taga samsam inak kayo god. Nato ko yang natsum na gaproy ni kesla. Tigin kung gulong malap lam rela internet an si ba flow ke belting. Ada usut pelo punaklin pa mit class nga nagfafas na met. Pag lumalap nga, gulo lang ako yung flow ko. Kulo. Kaksakin God, klit siluo, may nanaksyo siyakle nga, paknekla mesi. Tangan kaksakin ko, kiarulom, kulonsin kat ke kaumalasot na siyum, we siya uluman, laban sitam dalian ke support lal, kenar. Katlagat ka na, ama kos ebenakat level men pas talik nadas masong arakat pangasi activities mas in masun siya tarakta mangan fast masima yok shipe baga din sisin sigin gastan ka din karangan kat alena yok na pay may akfos magatli masikiyak finfela misenge kaya matash mangan kat mutawaek hindi kata masamanya ke demonic activities katliak na ke welos nga ka finne call met katlalal fungi mai call vela singe
Mange kadin na nalena ita kastan God kadin kain Srela ka Sreli ka kuye mapay yaligima me mai kia bela liknata siya. Ang mula LEUM ministry liban bain ka wos ka akollah na siwos ke mulutut inge hindi ka wikat akkegos ke lame ashuosan fakla LEUM ministry liban al shamsham kun benaki second schedule la siya kadinusi Meluti ke shamsham ke Daniel pel na ke wakat shamsham ke Daniel uksinge ka din na naleta na ke in caption na ke mama sikyak misenge ke kata mama sa se yem dash masikyak ke revelation mange don fel ma for la line si fen am don fel ke tleben na finen mer ke si fen la leaders slash nge den na masi Republicans Democrats nge tagani oreketa le amweta basaver nakadin tagastan God mataproy in the shingatyak tiki elia may sikyaka wangan siya gastan God pausi mista pa na kasi pagandan beses fosek kisipin eltlasha kadin ale loang akuya na ki mapay pala kalemi ki makatis na ki mano singe magkafanya klasha in makat kansang karangan katpe kadeta ka ben ke buklal Daniel da na astait si masamanyak ke ma tukun lansinge ulna ale wala fin shuan talikndin gatnge kanin mangan basi sarat langsit kana ke gastan gata nakkay gata na bela kat ako la kadin dok first mit pange nga kastam ge na inskeli na ke level lang lila fuka internet tiga na nga si onso konge inskeli la pay nga kain present screen ke level lang pakat first mit pinag-off lang ay nangan me skilila me nga kain oro ke naksyo sila panangarang ay simit weir sila nga Hey, salut Carl, tigin kulo. Kalam Europe, ngakan long tigin kulo okay mana.
Ay, namalap jingat ke. Tigil vika, katafat na med. Arsamet, Kay, kung gulo malap kaya kung flogo, o internet dan, wion so kuha, kulo kaksakin kat kaya matlas, finansiyado ngan, ba matlas taxi siya, na wana kadak kalam yung kataga, wiowos matkusayo, pre, siyak luk Monday na kayo, wakataga kaya 7 p.m. Eastern Standard Time. 7 p.m. Pacific Standard Time. Na yasiga 9 Central Time, siyak luk. Na Belgium nga tata ka nag-abroad. Na when na tigin tres ka lakkalam mga bel na kayo wakataga, pasasya biyok to, and kumarswan na manas, we got pro. Kada pro sangkulan singkat kaya ma, na kayo wamakat palakan na nigas. So na taka nag-Belgium nga dinakulan taka belong kias mo. Kada Inen ngon wali ni cash line shares kayo wa nagkatlakay siya kanina le porong te porong ka na kadin mall kun pe akala mi o ye marto ka un lugar meta ela floco kadin na nakula ay siya na nakula. Now with that being said, namnas katsum na ke pro ke Belgium good pro Olem got flat and lush Srui kaksakin ko. Ito lagi siya pinpako din yoklom na siya siya. Lang siya kang ulom na siya siya kung usye pepelching. Siya siya na siya siya nget na siya. Roy na siya kaksakin ko. Acknowledge ko ang gepelching ito lawangan. Kat wan ako. Kung kat maul siya fan na lash. Kat lalipram, kat lalaisik, kat lalchikap. Kat si mamtain ka siya ang etilie, mana kayo. Kung in control. Kung liing siya na kayo. Kung kayo mwek la, ang defendment na kayo. Finne pilihan lam ngaul kung liye, in siya. Pilihan lam ngaul. Wang na pa makain wek la, ligi kong. Kung kat omniscient siya. Kung ito, na kayo. Kung kat omnipresent siya. Kung Martian na kayo. Kung kat omnipotence. Kung ka ligi man na kayo. Mana kayo Martian niyo. Mana kayo ang kasya fela kung kayo nanek in the palm of your hand. Kaya ka sakir klom, kaya usna klom, kaya lamit matlom, kung sam na rela. Mana kayo ang kasya fela, kaya kas mo no. Kadalya Srui kaksakin ko makatlatin na kaya siya kumusya. Na siya kaya siya in pro na siya kaksakin ko. In alle fakat. La wangan mait wangan makain taga metsigi ko. Wangan mait wangan makain taga digum kum infinite. Kum sovereign. Kum completely in control. Katlatin na wangan maupayuro. Kung sam na. Wala man na kayo. Kagat na si metala kat fatutulep. Wana kyash mo lo makalim kerum saptatulu fasong dolo. We all have sinned and we all have come short of the glory of God. Inakyok na ipsingan da ka nage rum saptan ko fasong dolo. Wages of sin is death. Katla na nadashakta kung sa pamawan na ito. In mori katla. May kung kat lang siya, kung kat pakutay. Kung kat matay siya. Kung kat siya masyukin mo lalamit na kayo. Inkas. A fell. Katali Srui kaksakin ko makatlat na.
Ito oana look sapta singa jo for singa lakalim chisel the guy seek to save the loss. Kat na kayo of total kat na phone na matkuluk wan in shishes. By she was shy and Jesus Christ mga na siya taga misha fin shakshin. Now the pelching kat na sumito lakadinin na ko. Without you there's no life. Ogat kaya fa malla pukat flag na ngon momin wigat kay si gasline si as nga na siya nan kas ke pelching usi mapayalom magana si was lom. Usi Paing molom. Usi arulom na siya kay si balidika din kaya ginlang o yok tigin na kayo kias mo matagal ke Genesis. Saptalong lon on course. Fos long lagos na gatong multolo. Lagong kat walay la si kept his promises. Man na kayo akong fa kung nakfashila. When na John 3:16 nakalim niya. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Como lay la dari na shilos na kayo wasila lalfungi. Evat chemi siya fais mon mapatpat. Ragatipas na siyong kepelching ito la katin na deserve means of salvation chain. Kat deserve rat. Kat deserve fatyak mong ulit siya fasalikos. Porque spend lang si kawalum na siya kasi kung na sila katlatari metigi kung even create heaven and earth kung na elect kung na nanapnas na siya stari katru kaksakin kung katflat na if hindi katara o iya kuluk nga kung sat na wika din na kayo kung promise you will never leave us nor forsake us kung mesya na siya land na land blessings after blessings matagal ka siya ulas kadin na kadin tunjing fa kulang malap yok tigin na kin kanigin mo mesya na siya kasi ka wala tung Jesus Christ kat kulang malap ka blessings matagal ka siya ulas ka may kawaklas ka rep malas ka koin man ulas kay siya kani ka financial needs lang kay siya mag-mesya na siya and in matalas and may monas may cashers mana kayo wangay kumusya on a daily basis in kashagat kay siya naragat siya kay fe malap nsi ukat flan na kadin right magan mana kay wangay tagya glory lom magay na didikat kadin steward imang ito lamang mataka in kashagat kadin ala focus na kay fakakit lan Paing mo kay wen na tung Jesus Christ may dan flok na kay mo kadin de supuklo di makumesya na siya na kay bel na kay kain man ular kadin ala focus na kay kadin fakak metal long lalkus fosing lalkus na long great commission si maya si na siya kulansap lash kay siya matalalfong katalya su malap kaksakin kum kay mga kay wakat flat na katliyepe forsek lan fel forsek singa na tako na iket siya na si stolo di masa si siyong wakat flat na main kum in control kung rala tayong kanikin misla. Mafela siya nga, tikay niya siya na siya. Kanikin misla, so ko fan na patagagawan na itong Jesus Christ. Or katsiba pang nasyong kunaktas mo kunika. Wen na itong matlang ula siya kalami, fingat lang si fela siya nga katrangal. Nara painkat, flok na kaya mapayalong magayin. Katsiyak siya mo katflatan na nas. Aksiwas siya, wen ako maksiwas siya, Kalim ke and Babylon and Greek and Persia and Roman Empire. Taka kung fakat ng pacl nung matagal ke yotshimas ang kanaus sila. Matan felakos ka empire akos nga. Pawin na yung Jesus Christ. El taka hesin na shish. Wana lakalan niya toko sa LEUM GOD timalan fellowship. Narak musigat kay siya. Matlong Kosrae gebelching. Taka niya nalito. Asipkum gebelching. Ito la, wana kumakalim niya. Kason sapta, singalago fosya na gatulu la kalim niya. Lasom, ako infakalan. Infakal, inlom sin papatamal.
ilefoloco. Flok singa ka din alla kulang na kaya ugat flatan na spring kat floking kat na kaya mapaylo. Kat proy kat lik natas lik first natas ne papa. Mut kol na kaya walas kusay. Kaya government with church large. Kat in siya masya hasin kasaw. Where Jesus is sitting at the right end of God far ilefoloco. Na masya fresh in siesta ka din alla. Loang na kaya oye singa. Kat flatan na long proy large ka singa. Nas. Akketeyac ay si. Takadin follow relate na sin the second person in the triune God, Jesus Christ, panjanagin na ko fan nalas. Kat proy kaya may tlas na gawa. Mamtain aso lalos kaya pang falat, tinakay kat kay si ingen. Kat siya mo kadinakula. When if pang kat kay si kat katakula, kay finil follow ng siya katakula. Nakmanas. Pakulan yok kuminti tuwing wigat akketeyac ay si. Kat proy ba kamit mo slash. Si Bacchus makinyagla yurum wangan mo be kung master of healer. Katalyo su kaksakin kung kat kamana kayo si ba proy na manas kat na kayo siya siya namta kaya si kosyo kakitya plal siya tan kaya pelsinga na manas ak freshin siya kadin flot na room kaya pelsinga. Na manas kat flat na soften up our hearts. When back the nyok kung magatli kaya sham. Tel Saul il garsh ng Damascus in Silba Wini Church mutalalfungi. Okay, siya man pakutan yoklong kum interfin. Elekla mutalalfungi siya. So most lang kayang gasmoldum ke New Testament. Hindi ka na siya misingin akketeyac. Fakak na pala kum kat olela lumtiek kain. Tafong na likiyac ma sim na tayo ke Genesis na ke Revelation. Kum tagay moligat sa kay siya. True kaksakin kung kaya mana kayo proy. In the name of your son Jesus, with lang large. Amen. Amen. Tingin fa kya. Kung saan na long. Ningin na. Customet. Now. Well, Tari, kadawsud pala, if inash masimakum ke fact, nakatfat na mit. Well, kingan, wigom na in kaksakin kat ki tagay ni Lasha. Anakilin mit lash matago gas lang Tamdal Bedo si Thompson. Tamdal Tanya McCry. Pero Bella Shum. Tamdal BB. Luan Carter. Tamdal Damai and Sikra. Tamdal Michio Netlik. Pangos kayo wakadakulan fast na medingin aki akketeyac asha kimalututo. Naknas wikat. Click like and share. Inka ingashikat pekat ki makat me matayang na kayo. Kadakulan fast na mitpange. Mabaya na nga pangos na kayo pelang a flock na yung nasi lemistilipan. Then kayo the fast mit kolkat. Lemistilipan. Nakmas take us from here. Ay, kumalap. Kulo kaksakin kat kya kaslan met na kayo na ke pelsin ngaya. Kadala silbe su kaksakin kat ke. Royal met na kayo ke pel toto sumla. Kada silbe ilang silang kat kada taka pen na proy ke met klas kusay. Kat sano kada proy na sano the full klan lemo. Kada te we force klan o yan na kayo maurigin yan na fellowship. Pang focus la kum material fung. Katagal YouTube people taka creation see. Now with that being said, let's go to the battle rhythm. That witching. When I got kalamia June, July, August pa kali ko siya ko ta shafla na ke yesing 2025 ko 2024 2025. Tari ke August, September, October, November kat sum na ke fall 2025. To go yang kat sum na ke winter 2025 2026. Spring 2026. Na should better go summer 2026. Kalash summer 2025 again. June, July, August.
sifac si makata likiyac chung chula ko kan pataga ke koto singan may long matal may kisya matal the long readom je 2025 2026 panang Kosrae Online Ministry man inoy long silang ka definitely kesta pel na kay wakata na wiowos Monday, Tuesday ke Henry kataga ke 5 a.m. Pacific Standard Time. Kataga ke 7 p.m. Pacific Standard Time ke Monday. Len na kay wasyalingan. Tuesday ke Henry kataga ke 5 a.m. Pacific Standard Time. Monday magay na kataga ke 7 p.m. Pacific Standard Time. Before, kadinta ka siya rela pedal rhythm siya maganda ka briefly ko mingin ang na ke week na phone siya. This is the rhythm. Kacagak kat class kaslan kat fashionamit. Pangoya singa. Na summer na phone singa melong chifa singan. Mutawaek lan melong may kisel. Na summer na phone siya pangafaga melong matal may kisel matal. Nakataga fashionamit na slide siya klungan. Kat ngedang ta nakatashi ke lazy na kakos. Lazy ni mekos na phone na pataga ke unit chimit ngan. Katari ke Lazy na klime kors kat sum na ke unit aklu ke summer quarter. Tukun unit aklu kat sum haksafya unit akto na kat sum. That ke 2025, 2026 fall. Takat focus na ke melodisyen ngam singing na ke wutsinge. Sifa na ke wutsinge bang. Ay sigel bang na ke Inen LEUM. Ay sigel bang na ke Inen LEUM. Genesis longonon kor first long lakot na ke tonol tol. Kata ka likiyac. Lesson we introduction context we be iblu ma daga akketeyac. Na tago kitex ma kata li ke we na phone singa tu ya ke read ngat first ngat la pangan I said etoak long she we I said etoak long she we alu na sin LEUM God. Na tu lokunak nien aktuktuk lal we amal met kulansap lal elos si fit pakana loving coffee. Pangan si bakala mi lesin akakos ay sikil pangas nakel Inen LEUM Mwe Read Genesis long course first long lakot na katong gold. Ay oy lang silang kat kataga ke Henry kataga liye pangan si fena ke alunetawio sermon siya ngakol tingin tres kal lakol me alunetawio pangan si fena ke akiye misla we met nie Mwe Read siya na pangan. Na kanon week siya pangan. Pero readom siya pangan. Dito ka from lo dia Sunday school o yego. Nakatagal dito. Tuesday kada ka usi Monday Tuesday gunokon. Wednesday in oy lang silang kat kada usi Wednesday Thursday gunokon. Thursday kada usi Friday Saturday gunokon. Na kada ka Friday Saturday mta samram kun puklal Daniel. Lamo open na ke Revelation. Pukluangan ito ko. Katngat lang mo yung translation me session 1 to on course mo. Nakan me malam sitaf na ke malam lu. Fintra kapangan. We pa na read om jim dali nga. Kasin duty devotional reading ke standard lesson commentary na ta sa. Tata ko we pa na kasin kunokon nga from lo singa we pa na Daniel. Except for Daniel got thrown again Revelation. Tugun Revelation got the compare ke Genesis. Genesis pa na taka. We pa na kasin ko nga 2025, 2026. If when got loang the lawang marik for last 40 years. Got some na samram kun menu, got some na samram kun uniform or may first na das nga pa for 19 4 siya. Katailik fast lalos of kesu minelos ten al die o ya masim na ke kasmol lang God. Para kadas. Inoy lang silang God. Kada ka sukkas lang God in Paing God. Nake mapayalal. Paano nga o ya si fan. Son singa ikor for singa ikor sa kanan me. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Genesis na ke Revelation magay na pa foundation lang mga kumtuke. Kaya Kosrae Online Ministry. That's the pangan kanon which ya. Kada ka toto yang nagamaluto do yiga. Lesine mapangan. Masimeda pangan. Fact yok shupayen akwaklan God.
Ushuya etoak yang nasil Isaac. That's should be akketeyac as we go throughout the week. The loang na kemasing fact yok should be yan akollah God. Godly inheritance may etoak yang nasil Isaac ngan kemariching. Genesis long lakos, Genesis long course for long lakos ni katong ngol Akluo, fact akpaye la kadilash a will Isaac. Mariching akketeyac, katetab na forget, may evidence ke fos long lakos ni katong ngol ke Genesis long on course akketeyac, kadil will Isaac. Lesin mak tulusingan pangan, kunaek, may akpaye la kad il arsin mo lom, a fakat shui lom na sin kad ke arslal. Masing na ka na ke personal, me relate you personal take ke milituching. Si akketeyac kunaek, evident la kad il arsin mo loman, a fakat shui lom na sin. So la kaksakin God, praise God ke arslal. Ingom. Pang la sinem tolu kataka na kay ipseme da pange. Wala na ke walayan. Genesis long course, first long lakos na ke long me ko ipseme da pangen esam lan God. First long lakos. Akluo top la laishik. Gina me sisikyak nge tigin. Ka masingan. Mesingan. Oh yeah, que full. Como diz full le, masya. Fica background como liangan. green. Kali nga mo nga pa. Liit kulu ke malaga. Kali buna. Wala na ke walang ipsi me da pangan ipsi aksaf la pangan. Wala shukyakina. Wala shukyakina me covenant kept. Subtopic tolu apangan. Na ito ka first long course na katulong tolu. With that being said, katata ka usye Mwe Read lang nakat proila. Kaya namnas ka usye Mwe Read. Nila pa pangan pangan. Kaya katanda ka first long lakos. Infong siya LEUM GOD el sikyang na siya efa nga katla prem papatumom. Infong siya LEUM GOD el sikyang na siya efa nga katla prem papatumom. Nikom siyangin. Ngay wikom ngay efa akin chuya kom a short fulintalik paspas na tum. Kasi ben mo lang lock na siya prem mit kulansap lock. Fosnong limegos. Ay sige etoak long shewe alu na sin LEUM GOD. Nail tulokunak nien aktuktuk lalwe mit kulansap lal elos sifac bukan loving kofshe. Fosnong longor apimalak eldaga kerarme ushel hausa met cash of flat lal pacl lem lan un met mayon lal welal in the son laishik fosnong likor que mai aiskel shek efo ko kumtel tagaliya kumtel ta shangaya le elishele ligi fel shumtela epem like el buka fa inge katetola LEUM GOD el wikom akat nan ko mo una in arshiwala na ko in maslos katlang si kom in walela la kometie aklokalo ki god weapon na ke kat tiena aklokalo ki koma kat takalang na shum asbay kom le in misle inge kalim na shesla LEUM GOD el akin chuye kom Isaac el akollah fa sina elos tagay ni Mwe. Tang na in lo tutoka el dabdaka ke akela ulela in maslol dal.
Naisikil wilkas na si elos facility kawak na wo. Kelin siya na mit kulansap lalay si elos tago fakang na sil. Kelovin kof sima elos pakanek. Elos fak kat kunak kof. El sangin loving kof siya loang ko. Paing and siya pang city siya per shiba. I'm not going to read kigas molan God kapelsinga. God walang chimaro faklum yak fashi wena kumaki. Katlong gaslum tagakalimila ay sikilan tisyanin. Weapon na shish kay si gagat long gas mo kumulay lamaw kung wika tin bel na kayo katin tisyanin pe. Or isyung ya gas mo lom nang kat kay si ya kaya katin tilong magay na katin nalalal fung ya mo ulikan. Ito la kung art na yorosing bel na kayo. Wena si lesinem makalimiyaka. Inta katin nalalal kaksakin kong katin nakalin la kumasyoros kay si. Nasa kaya kat program na kayo wakay nang chisimit lang was. Amen. Amen. Pacl kada sum tawak pang. Kada sum siya me wana mas outline makat tawag kay pal na kayo wakay standard lesson commentary kat ka siya me introduction siya. Nakadaw siya lesson context siya. Ara kay pal siya kada taga yung oil lang silang kat sum tawag. Introduction siya ito ka kay World War II. Ito ka wana nung siya oya siya mata Japan and Japanese to formally surrender. That the formally surrender ke sitempo Luo 1945. Panganoy siya officially in World War II. The Panache conflict, Malakalam, especially in the European theater. If in got li fashion mit katesh nage measure the rela World War II shinga atana. The guy get September 1st, September 1939. Get Germany invaded in Poland. Other triggered Britain and France to declare war against Germany. 39. Formal surrender sila ng Japanese in 1945. Nakatito la and Japan the trigger US in end of World War II get December 7, 1941. Matagaling dahil Kakanaus Land Pearl Harbor. I've got from mga kadito ka from treaty. Ka from treaties and friendship. Makisbin mayong usye nations ngayon tako form allies, form oya man karnanalos. So kaya from mo and Japan formally surrendered gets it in Balu 1945. Akalami mo siya panas o yama US ka and Europe, nations Europe mantin lalfungen Soviet. El Soviet Union eventually joined the Allies ka from kuninga. The Western European leaders lan in US nga then a lalfungi. Men which the Bang Joseph Stalin the sign non-aggression pact with Germany in 1939. Non-aggressive pact in fact nala it's a formal agreement in martial laws allowing to attack one another.
Now, with that being, and Europe, Western leaders and Western Europe nations and we US wolacna fully the lalfungi leaders and Soviet and right out of the form Masipang NATO, North Atlantic Treaty Organization in 1949. 1945, World War II end. September 1945, officially World War II end. 1949, NATO, North Atlantic Treaty Organization was formed. In the end, nations nga nafon. Masi ma key proficiency matagal kengan pa akkalami mo taos nation singal siya nafon fin pa wawa singal diak nga weng and America patarela treaty singan tala yo kasu any nations in that treaty in that organization if in attack yeldal the rest of the treaty is being attacked. Pangan key proficiency ma. In other words, collectively, that defense, that defending countries na phone nama sign a treaty. If in one country in that pact is being attacked, the rest of them are being attacked. Alright. Essential ban even nation to yak line. Minimum 11 nation but to yak rather treaty sing. Naro one of the song umbrella in protect ikashi nation ma rather aske members of the NATO in Belgium. One and song protection na elos. I think at liye o yang even 1949, NATO it's generation after generation. Leaders go signers ngan finit one the generation after generation umbrella and cover those nations. One being attacked, everything will be declared on that nation being attacked. Dale the line and attackers. So benefit siya assurance siya na siya may treaty siya. I think ito ka nag-Bible law. Ito ka na covenant basang from kanyak. NATO is very unique in many respects. The similar binding agreement nga ito ka kalimpe ke history ke Bible law. We history ke Near East, ancient Near East. Kaya from good ancient Near East, katsum na ke Mesopotamia, Egypt, Iran, Armenian, European Peninsula. Bible we and katakalamingan. Ito yung covenant, wala line maslon and luo kamait luo. Pangan. I think katsum din na ke Bible, kada me covenants ko wala lang taga kay maslon mwet ko mwet na ke nations kat sumne ke software sapta ya fo singa lagot na ke singa mo hakala mi pa masin ko mon sumne ke si samul long fo singa lu na ke singa likos si samul long fo singa lu na ke singa likos hakala mi pa machi ke dergam ta samram kin biblical narrative si matagal ke Genesis long course first long lagot na katong tulong ito ka academy covenant si mo uli la si mo katil na si na si liprem na gets Genesis ng lu na technically if in kom son ben na ke Genesis tolu for singal mekos ganagin mo zuman na uli la ke ngel taga na shala far ke taga in mo la na kayo last week got from Genesis long lu. Genesis long lu examine circumstances ma
kadil guarantee nake walay lalang nake protection na sila prem a full natal week singe kada explore la kadil show himself faithful aru nake walay lalang week tari kad examining na katatagal diyan na pwe la kadil aru na ito ka panakyok ye me introduction singan sekwe nake me context so Genesis singa lu fosina ke tolu pange introduction singa ke confidential ale prem to ke Genesis singa lu fosina ke tolu rekle eke Genesis singa megor introduce ya ki Genesis singa megor fosina wal ko singa nol chi rekle reaffirm ya ki ke Genesis singa li ko fosina ke nol chi na renew yak kem tawen chap sapta long lon ko chi magat aske ngen Kataske kapa in fact la katil faithful na gawalay lala. Tamtaweng saptalong long course renew yak na sila isik. Kadeta ka na ke saptalong lal course tana maasipa na itak yang introduce yak na sila Ibrahim ngan renew yak na sila Jacob. Na element akos magat samsam kunya ito ko. Kapas pa na ke magat samsam kunya. Fite siya and siya nation na define placings and protection. Na pasal la kita chip masingan ke introduction ke. Kada to na ke me o yen me lacing context so the mitigate to na ke ona akalam na sil ting interest kala left ko na we got na fash. Da to ga hakyok ye me introduction chinge to ko yang na da sum na ke lacing context. Ara ke pel chinge ting interest kal am nas to na meto fact na met ting interest kal kan we ke mutawaek class ke ko singe ke ko musi context singen dok sam kun na ke me saflayen me unsi met ma kat tinen Kosrae etape pakat celebrate ke sittimbalin algus nge o ye mama sam kun yak ngen na sakpena karngen yak si mas pena misinge ke netongen ama na ke administration lal trauma misinge kat long pe nget na ke neto of kala en berge sakna part of it kadile ta enchi market ko ke pa kumutawa ki kesta na ke I plan Bible laga Joshua sapta ya singa lagos na singal megos singan ke kat sam kun Joshua ya singa lagos na singal megos kadeta la tukuna ni Israel el katangla me NAI na dan fel si sayangan na mo victory silalos nga na anan ale peng kadeta na ke Jericho Inen AI singan so kipians nge patago ke Joshua ya singalagos ke tenitala del de kain katangla ni Israel na del de kain orala shit 3D tarakta deception jenge pakasima Inen karangan ya kipel na gawa ma 3D siya kachive namot ka na ke matsalal sin maslos pinba asma si katena si kene anan asin si sila siya anan sakpena as na naksilas mo ilalte na uliyak na paye sak na as may residual malalain inel pamot kayak na ke Joseph Stallone el daga Stalin ka kaksakin inelan ke may Soviet country ngan ka finne as na anain may ensilman sak na iktok sonale may sastansielos ke nara ensi makita ka kaya pa kat finanan ka nagikat samsam kun makadata ka samsam ki Daniel kadesh ka samsam ki Revelation kat finli development ng fela musingi
Ngasaman ke Victoria ka week medala me ash orsmen ako siya tako. Na color ge me orso kwal dalngen ilpa color ge en mamut kayak mo mataka kanaus na siya 3D mo en mer Kevin mo in lock down the line munen mer ke bakarngan film singi na delrela 3D siya na enemy nge model insisi na ke na fast na en maki Orsmen mga samsam kaya Syria ka Jordan ka Yemen di mo singi kung Finland usam singi na en Israel pa may online en Iran na kanin mga pamtok tako na ke sipesira ka tako inlut-lut kun na ke taxi ma lemisteli panel takan na katetakin mo kayo na mo o kat sumnen singi kat keli la mesikyak film singi apanan ke lutut pa lasha ifo ka katailik fastan dalik nada siya musingi ifo katalik nada siya anain ko fla longkat musingi menge katara ke kospel singi Fakasuleyan met kollasha. Fakatrainian met kollasha. Napapalata ka nag-treaty yang kakatita na paila, the other party will respect and honor that treaty. Ngatlaliye mamasikyak finan merke si venam singenge. Kumlemak fin pamatan fel, sifan na pa en merke na urekleki constitution lasha. Checks of balancing a Democrat, Republican, judicial, executive, legislative. Are they working together, Misingi? The answer is no, they're not. Napakatakan kikastan kat katinski kunaek mamayak misin siyerskeo. Nafalok na context singi ka en Israel ka en lalalfungi en Gibeons ka en sayang delfin to gorella me covenant si nakat falok na ni covenant lal Abrahamic covenant in mutawaek examine ke fashion na din bang ngamo pangan si engkol mga kita ke oya sige pas makachkan sam kun the as the story develops ka biblical stories yung fashion na meta nakate mutawakin kandi kata similarities ke oya masikyak na sil Abraham ke deception ba ke siya using dysfunctionality ke esikyak pa na sila isik. Napela na flong nang sil lemistilipan kulamalap ke ngakan wikas na kimtawak siya kulamalap na lemistilipan. Logon na yung mute. Me tako akyok ye me introduction siya. Kada sum nage context apange. Na katkilo na siyang tigin treskal. Listen context siya patagang. Tayo na katsum nage ipsimita. Na unang akal niya. Kung na context siya nga, siya basong takal na tigin treskal na akyok ye. Siya ba ispelan siya su kaksakin katkamat. Matay ba ko siya kipel siya nga. Namnas katsum. Totoo yang nage malutut siya nga. Katakan nage me. Listen context. Fakya mo tukun Abraham el Misha. Shakala me ke Genesis longon me or fosit kort nage me singal siyan. Ngan ridi Paing illusion mo lal Abraham yesio vokit no le mekors. Abraham el sisla mong shafla lal Misha kel arulana mato. Ay shika Ishmael wenlo nadal eldal pagunilya in love Macpela inen Moises katalep inen Mamre. Siya tamalal Ephron when nadal soar. Mwet eat ka itaiche. Paing binan sima Abraham el tamulalashin mwet eat. Abraham Sarah matangkel el tal kaywa na pakpakiwe. Tukun Abraham el Misha kade lakin suyel Isaac when nadal siya mataf toto na ke en si pang loving kof wan el siya mol elieya. Yung siya no ya si may tagay kesla context sila nga kadar ke sapta
long on course for long an akos na gatol ng tol. Nakatagal ye influence up ta long on mekos. Premel misha. Nangina mana kayo wa usu maka tram kini taga ke covenant makalam ya ke channel singal luo singal mekos singal gos long luo taga shift naral siya Isaac. Uso ay taga shift naral Isaac. Na taga siya lesin yung mga dakal mi piya me Katli heritage me yok super ye. Katli heritage ma pass on to Isaac nga. Ito ka pa na siya kumusing. Ito ka usi mga ni tukun mother. Just put that in your mind as we go along get listening mo. If ali yok super transition full na ke full heritage land Katli living define living and we benefit according to God's divine covenant. If we yok super. But I should get Genesis long on course. Got fast forward to get new covenant. Na should be fast forward to get 2025. Hindi mafute promise matagal ke Genesis nga luin to lila kat kapas ke ipsingan ke suben Jesus Christ. Taga dino galing to desasommet kat ikoy yana win masingingen. Tanan ke ipsingan. Na ke listening imsingan. Fakya mo managawa the shift na ke misha na itakyang shift singan na siya Isaac siya pafitain promisingan covenant promisingan na sila prem Isaac God committed to ensuring security and growth na siya ulali prem katyan na singal doli for singal course katrigger ridi masingan katin ni cash lan God nila God covenant del God siya manakay lakalan me lak fresh nakatagal liye for singal course kasapta singal doli akal miyang ngay fa shot talik napakandan na dum siya wangin mwet kain watla fusha sinwa wala pok fin fela likitalik na dum man still on masyan fusha sinwa wala pok fin fela likitalik na dum kan metalik na tal heprem post likina pok wen katkan sumbali masing kitchen na singan me gor fosakot na me gor kan riti na long lem God el civil bekaskas na sila fa met kulansap saying Elizer el fatie usu malum a wenche na tum sifena efa met usu lom lem God el panal lan na likunu mo efa etoak nine kasrawe shike watla itu ingo flintalik na tum efa boss when I itu she'd been at the go akalan me commitment makatil molang tarna sil me eprem to kana Isaac security and growth one of the go get chance singal lu fortune get tolu lem kadil fact na sil eprem tu yak faliligi felsium may inkal chin papatomom a show lom nakewa lom shaye som na keshi en mga fa akalaminasyon. Ngay fa shoot flintalik paspas na tum elos fa ma siamatan falalap. Ngay fa akin chuwi kum Inen in Paing. O nga kum fa siamay in chewu. Shipana blessings ko security ko growth makatil walay like. Nakatan nila taga ketchanesis long me or fashing alyan na ke long algo rakalamila generation aktoli to sam kinyak ke mang siya to na ke me Isaac repoka elos oswala fox mukuli siya natal dal genesis long me ko fashing alyan na ke long algo rakalam me pa to ke kunokon ke me tuste hisusla lan siya fuck kaya to ko ye pe ke tuste siya to hindi na flow on generation security growth siya ma akalamya ke olela lan gatngan Isaac, pacl of God's promise. Mwet siya may usu covenant blessing siya.
Alekalim, akalimia, manishmael, sapta singalon course ke Genesis singalon course ke me share Abraham to put their plans in their own hand. Skin fix the problem. Elos rela egar akketeyac Ishmael. El da isusla. Nemo shenge sakna arto yeshima. Tik na dal Ishmael ngan line my choose nemo shenge. Kachat na continue na ke mistakes my Abraham share like a Genesis singalon course. Sakna na tagal nemo shenge. Ito ga akyok ke fox mo samsam niya ke Genesis. Mes long me course singal yan na long lal course market fucking yan. Blessings, si bakalimia, Genesis singal me course fotolo na course. Madrid la Paing atar. Genesis singal al course. Fos singal na ke singal a course ngan ready ma singan. Fos singal na ke fos singal a course akalimia. Na sieselos fak malimia tukun mising nga floko na efa ars mwenche natal Sarah. Thank you. Sarah el tutakol ke motona in lom nuka e porungo. Abraham Sarah ulena mato et tui musen matain lal Sarah. O inge Sarah di sasla et non koin el sifan. Inge kenga mato e wangin la kaya yang ay sak na puerin on yun mukultamo. Siya yelarulena mato ope. Na lemka del siaksil Abraham. Efo Sarah el koin isas e fact ya pae koin artalik sinatu kengarulena mato. Ya ars malim ka del kuflan na ke wana kenga factory tukun malim ya nga fa floko na e fa ars when she natal Sarah. Sapta singal al spangen kati sapta singal me singalon kor Eliza lette usui siya sapta singalon kor siya Ishmael lette usui agata kalja kalim la etikshin na nagal Abraham Sarah pa usui mo nakebo kumgan si pesum neke Genesis nongol siya fosin na kay korsa kalim niya elo pa usui isusta la lai shik samsam kin sapta nongol siya fosin na kay kors nakatlila el makain tai finga tagal dia malutu cheng katlila security mai tak kyang ka mai palakin ke mari cheng sonna le kalem ke oyen molal ai shika amin el muta ke usu fakya mo pange el pa e usu mange wanin sapta longolon ko fashion ke kapin sapta cheng akalmila wanin tikal kal na wanin wang in peace in maslong me majan muta ke na aro katalia ta na petan si penam pabat malash ke pa molkin ai shik wanin len taka pakafok well na foreigners in a foreign land wana pabat mal wana ke Genesis long ko for siakalmi Genesis long ko for siakalmi ang na ke ai shik the arspel si Israelin fel siayen Israel si metlal pellal Abraham ke mainge aisigen mukuyak son na inen Gerar na yol Abimelech tokoshalan mit Philistia wanain dina el itakang uso el pa uso wanain katlimo mugugulay nga wanter wanain one security nesh may takang sunan le kalim phone na pa yo yesing introduction je bange na ke context bange katatakal ye ipluongan ta na katsima aro wala lang la ta na proof ya mo el wala la ta ngen na check na so mo yesing kat compare na ke channel singa lo fo singa la kalim yang la wanain petan si na Abraham el chung ke mo la wana len short na shoma channel singa lo fo singa la kalim yang ta shell la psinen kenen charles na upe aro Abraham el feedback pen fashna Nuke na el chunan itcha wana na so ye si ma Abraham el palapa ai skel palake oyen mo la lang channel sistong sie channel singa lo God directed Isaac yanilan somna we a walela na shell wan a mile the walang na shell Abraham mel walangan land
descendant pakantan na litigan watla na blessings for others and nations. Pangan matoli mataga element makatliye ke me makatliye piansia. Me seed land descendants we blessings. Nakat kanan ke la fitesingan pasam from gunya mo el by usui. Isaac. Nakat takan na ke Genesis long course compare na ke first lu na ke me course we sabta singa lu first na ke tolu ta na ma na ka breathe la pia pakat sipet from gunya. God ne oyen mangan sikya katil well na tirakel akketeyac siya Isaac renew imal the fact na siya Abraham ke sabta singa lu first na ke tolu. Patakan na ke matan sabta long course ngan ready taka el chiba renew mangan na siya. First lu na ke on course sabta long course kalmyang. Laim ka del sikyang na siya Isaac ka fact na siya Limit kom som na itcha, mata na in felchinge, ken siya nga efak na sum in matawe. Mata inge, nga efa wikom e akin suwayikom, nga e short felchinge na fon na sum, na sin filintalik na tum, nga e akpay wale la siya ngatas, orela na siya Abraham, papatomum, nga e arulana akpos siya filintalik na tum, elos efa oana pusen ituin kasao nga sang na selos felching no fon. Matan fal na kawa efa siaksik ngain akin chuwa yelos oana ke nga akin chuwa full na tum. Nga efa akin chuwa kom men Abraham da ako siya liang masat na kawa ma akwak na kawa ma siya nga sakun na siya. Siya renew me loang si mal sang na si Abraham na si Isaac ke matan sabta long kos. Kapun sabta long kos pakat ka rate la pienya. Nakatsungta na le ma na ilfat na si ke sabta singa lua palta si na ralang. Na neo inge ay sila na palakin in mash lo wan misla yun me matalan lal. Nge alla yok competition mata ka nake resources makalan ke nake kof ka nake oya sayang taka ke sabta si penangan sabta long ko fosingal yun nagsingal me ko hakalam yang ay si ke laram image lalin fel siya enye siya el Kosrae pel siyo fok yok liki lapan mail tatnalik mayan lem ka de lakin choyel el kap kapat nain mana kayewa ara el siya met arulana kasha Mayan arsun ko so paspas natal ke sheep ekao met kulansap paspas lal met Philistia elos sokyak shil. Pangan computation pangan oye mata ka sonol pang loving kof na kayo ma met kulansap lal Abraham papatamel tapakana kelchat na mol met Philistia elos nek like a fork. Computation we el yamal sikat na shilingan or wanalan kan fa mail forsek pen Isaac el wangen sap kesmen wan kapaslal na ke show ma wangen family ties ma lal or sap and nakawal sum na we when I'm with in the loin na shil medallion mal suspicious as ma elos tin al alfunikel Isaac el arabe oye ke palalan na ke shangen cowardice callous when one emotion lal one el shangen te one emotion lal el to fat mo rebeka dan na kiel shvena el mo tik dan chwel when a papat malatera na shel nekiel when na bad tension at almost wonders or friction matlon nepolalos ngan met dinensingan when I losin siyang in fact klasya mtan kielosan when an oye usang daltin at when an kadel final talukal los o talchifena or molin ko lalos ngan o kadel shakpana for the sake of what Abraham el sang fact na sila Abraham ke sapta singal yungan or na
Well bena Isaac Fashke or ye in shanging lalka when I'm wanging na knocking emotion lang na shin ko me long silang na sila replica or one len or ko fact mo el de makiel el mawiel el shanging shin met Philistia Moelo se unilya e shella replica or Isaac el claim mo sister shilal Genesis long kor fasit kor fona akalami pianya elora kikia makishanging lalinga el moment nga neliel replica el gato que es ben gato lang dar unilya e sallara el fana shel replica fa mo mawiyak pokum que mo kulinan welos ta siak que matan kiel el fat na shelos mo mawiel pa replica el tiene faca clamatan kiel pa el mo en el chinchin mukul wea unilya e salla replica mo en el arun na aska aga desipan ali Loang katila katil wela Ibrahim katil wela Isaac at asak panara mukuin o yangan yamatan ka li introduction chingan na gamol ko mo shukya pa na man gada sum na ge li na katil na wen ni o yangan o katil na wela lo spen katli na ge sapta long lu la katil wela Ibrahim ye tongul kato sapta singa lu ni ge sapta long lu katli na finally Abraham el som que ya kan la Isaac. Tagatelina ke o ya nor malal Isaac ne takana ke kapin malik tu chinga na len liena pela min chi wona yok pa ta ke akusin na ke la fungi na ke covenant nan kat na shil. El buina olela lan kat nga kat el olela le buina fash. Finne fa ke o ya la. Na may luchi pa ka din lela Isaac na kalwa ni likiyac katasik na sinto ko siya nga Philistan el aro likiyac nga na sinto ko siya si pang Abimelech siya mwet siya na sinto ko siya siya ta isel siya Abraham wana in betan siya pa na takang wana nakalami mo siya pa na lang to ko siya si mo Abraham ito sang matan ke la sera na sila pa ta ka sampram knya ke fuilak liwo singa ta ke lai sik nga ta mesikya pasim lang ka del sikya ensuring la Abimelech el tekan kalyer replica ka del sikla in putakel me replica ta ka ke channel long kor fosal kos na ke signal si akalami ang Fos alkos na kesin na ke Isaac el mutawaek pat kata to ko sa Abimelech el ngeti liki wintolal eliak dialek Isaac el shitel lel replica Abimelech el sapla solal ma Isaac e fat na shil ma ki bamatayin siya e foko kung fat mo malong na Isaac el fat nga shinchen mo nga e fin fat mo makiyak pael na yan working na Abimelech el fak me Isaac omara na sheshin mugulak inge fana ona yurum matan kiyo man lakan kat kum pan ma metash kada ka akketeyac machingan inge ke ipsitok nanta inge na kadindi o yelal Isaac ngan el likiyac na kesben Makaso makatil wela langan laliki o ya kuluklan chifenangan God providentially ensure la Abimelech singan katokosha singan tina me kalilya replica for the sake of his covenant katata kalliya kapin malutu singan na Keshipen Leland God keep his promises. Takadini o yalan matlungan Abraham el tinalesiwos Isaac taga petan siya penal daga dahil siya pa na intervene wipen na
making sure Milo loy na sila premi ka saptas yung lay ka fon yak. Kaya fact na ang repeat into ka nag application na na papa na comment lal fung mising. El promise yet John 3:16. Mat nagawa sila lal fung face mo mapatpat. Nakada on and off. Wala ka din back and forth. Wala yung pattern siya na mo sing oil check pa na suka di manil sili ka di. Pang mat Christian na mising church. Mat nagawa for laulia ka bata ka siya ko siya mo every sabta siya fos singal tolu singal ako ka siya gitar. La kom back and forth. Mat you way sila at the sitting at the right hand of God Father. Li way na nas ke ma kuluklas in the past, present and future. Natikan me pangako sumsiba na ara makuluk mo katakan na akos na kaya oyelan God. Siria gitari kat arsh ke mo mapatpachima ulayang ngatakan na shish na kaya taka liye mga siya na akfasya ke sapta mong nonkos. Kat we're seeing the big picture that liye kata kikya pinorit malan mo ngila katil siya na welos protect dal Abraham ay ship pakat chamram kinya. May nakatil rep makinya we panakat kat Modin ko ay katapel. Na kat sum na med. Apel mo like apel mo med na akollah na lepram. Like sources in water. Fuli sila lepram katila apel mo med at sang me right lalin liang. Alright to pakam na love. Tako ke channel is long siye. Me first long me ko na katol ngulu. Tarakta kat kalim ke sapta long kortla mitnge som nakta lof la leprem. Elos to me ta shanga ai shiklen matayolos. Apang en chimay uskat na ke me kapaslos na gas fos long lakot na gatong tolo. Lalta elos ta ukala ai shikliken ngan elos elda som liki matan felchingan som tai ke between each pershipa at the food then uchat na any chapa pang ke katlie na ke sapta long chi fos long me kort na ke ton lu Abraham da alle etoak sine pacl action meta alright tak yang nien ko fman na ngena ka sapta long kort na fos singan me kort akal mi ang loving ko na ko ma may kulansap la Abraham papa ta mal ta pakana kel chat na mo Mwe freestylos nek like a fork. Na mesikyak to ko. Kaya sikil mutawaek kashapi posini malal nanakwolan met freestyle ngayon. Matakin wangin le. Elos ukala klikyan selos. Chanis long lit ko long kor for singal ikort na long luak kalamel ukala losya. Elos ukala losya klikyan selos. Nakatli from kel Abraham na kelai shek yok shubega din kalam kela malutu chinge parallel makay na inda ka kalami la kadil chat na wela los ke walang mal akalami na shilos ngan daga Abraham to kanal Isaac la oya fagaso mo dal ngan la shak pa na making sure la wela los in akkelos ukok ya Isaac ingen al foshet el Kadil civil kalmuni walang siya na sila isip. Tasok our problem sa siya na sila. Mengan mit wiowos met ekla mit lokalukla. Abangan siya may taga furukyak le sa foslong lagot na tolu ka din nila. Mit nga mutawaek liye na pa kapkabak lalay siya kailal dalila ars lan katyralay siya dal fulok aklang in chip flock akwila o yesing by the gonna get memory chilar kadin kalim ke la nien na elos ukala kaishik na nien na dale som sokol aishik in chip flock re-engage in wolen mashlos ingen el eager dinola ingen el eager very eager dinola kadil chat na wela ke situation my last kanga menu kokya ke el som likien matan felche one back off we en el som na wing nangela wonder me kat lan pabat magasat na we that's what lead us into this me topic missing
me Isaac bang. Isaac calls on the name of the Lord. Kada taga fos long lakos makadanta krita la kada taga kashi fos reda la akketeyac. Rep magan standard lesson commentary. The pangan background siya, pangan context siya which siya vingkum som siya read is saptalong me or saptalong non course. Matagan saptalong on course kumeli na pa ila kada pelsi kada kakketeyac fos long lakos farm ka tong tolu. Iplio pa taga kangan. E usut na pa flow siya. Takum som na siya buwan pa lumingin na uwi ka takum som rewind niya masing litu som niya outline mga likiyac Nuke mga ninakay kung. One context lan masing katala introduction na tari katala lige context na kada som nakaipsimetan. May tiga the first nakaipsimetan wanang akal niya kada siya lating interest kal ng taga akketeyac takoyang nakatsom nakaipsimetan. The interest kal sisaklug ke lista perla tanga flow na tala. Lulap. Lulap de na lois nga alawi nsi uge takan lalom ge context singe mayen kat finte the context singe kat tekan kalam ge poslongol akos na getolngol dolu eupe na banang yokshipen da go singa nakkalem ye mama ketuku ne premel mi singa everything passed down na sila Isaac the katli pattern chigi mulal Isaac ngan la he ran into the same thing masikyak sin babat malan somne ke lafokin bemtan kialan be kejpen siangen na difference si mga li inge na pa pinga tanam ke 3D si pianga 3D si mitavong la si ke 3D si ma udaga ke Joshua sapta ye wasinga la ko singal me ko sapa edada na siyak sin God la ko ka asil 3D si ma mat kibian nganda ka na silos kian ke taka ke saflayan from luman na ke iplalay si kian ba blessing siya da ka na sil ke saflayan bako makalimbi ke kap eksinga na the masima eta ka na siya ba porque the pattern sila Isaac Abraham ngan sulpen na repeatia ke sila Isaac na ensingi pa na kadindik sin loang na kaya kat fin data history na kada repeat the same mistake na mutawaek lemistuli pa na suman na ke Second World War Mexikia ke Second World War metriker may unje ma eka insikyak na ke evineas may unsyak tolu kakadakola na ke be samsam lala el samsam kun na ke kata oyenga na Isaac na kata el pakafa kweli na na tena anain masimle ma nga plesiko wiki and nga usut bastalik na tum blessing sa daga na ke bitsesingam to akkalemi na sila kadinan di kilala fungilasan sinkat ke malakkalemi na finulailan mo as blessings na gaya mga kalin ke samsam ke papalang anen takote asna oya si makadinan katangla na eusta ka na siskadin dila katasiye a provision at findugun elya si mani matasngan how do you cut the elephant kate ora fukya katin kain ana faksiki papalang mo finnefutin mustard si kain move the mountains la pakaftin mustard nge ilalal fungiya Tausin longo ulkata kifte singan kanorala aun sina. Pangan lapan faction na kilalal fungiya. Katfin kapsa na ke. Na masinga na niya matal. Nangakafin na nan ka na kela. Oh, ilena na kuf. Nagi insang kiti animals na tal. Ngay peka. Well lal iprema iltaurela and provide water. Kakuf na sin met lalos ngan. Pat met Filistiangan naklagi fokfrarer ko na si madan sang kanaus nangan. Nangakong pintaga ko siya mapaiplash nge an na soror. Finan ko siya wangan karangan diya kadange. So what's the big deal? Mesi dahil niya ki kuf singan. Kuf merki vengi panan.
Ngi mesilya ken ka sham ke desert area bange. Bange ka tama makatinan ngitalin ke context la. Den ko siya pa shmonyak ngi. Shmonyak ken ma management of water in the nayak. Kepe shmonyak na ke folok lang dalik din gat ngi ke shroa in folok in etoak long laloos ya. Dalin in a lot of firewood. Itong in kain an akollah. Ngasum na ko siya ito machifan na bamda. Me kakautong ke sumlakiyatariye. Kanin mange oro kade inna kadin si context ki mulutut nga Diki na nga nange o ngalipit siya singan tari nga ta longki nga shu ke mange. Pape na mulutut siya kaya. Masamsam kundiya kele prem lalfungi lala. Ana siya nesi makirektalik kinata siya talik e kofla. Skingatang li. Ana siya papa siya nesi ki siya lomasi. Akat na fact na kat tesum na yun kat. Sige siya sil. Ana siya kesish ke actual sila relationship si husband and wife. Akat pakon mo kat sige kayas na po na kat sum na yun kat in siya sil. Kakat lalal pong inapay makat ridi ke pa lang Kakat ka na long makay na. Ngalalal pong inapay ke kastan kata. Ngakay nakalim yi. Pasis pe ngakit ka kadin wiyatan nila. Mayen, ngatikan lalal fung dialysis machine. Arpel siya dialysis machine upelen ke munun mwet. Ngalal fung ke natural causes. Makate ligi ka tifinen ko siya. Kay wa remedies ke finen ko siya. Katna pati. Pray na sila gesta na siya slapiyeo. Ora kata siya somne masel ka ruk ka ponpe. Sigok madinut-nut. When got ten a lal fung makatridi ke papalang. And put it into context. Mas manya ki papalang kat fin lalal fung inapay ki kaslan gat. Manifestation na likiyac. Naratit ko, kumnulong ki babasya. Ang asangin pitse siya ngayon, na dahil sang pitse siya mo, leon sa ko ang ngutle. Uy, ngali tayo pitse siya ngayon. Mr. Lipan nga lalfung imo ken dok sa mo ken maisik ni lang leon sa ko abang ngali tayo pitse siya ngayon. There's a lot of stories in the story. Makat ka nista ke sham siya nangi. Insan kashagat ke maulasha. Katlong dahil mo mangi kigat kalwan shi ke tashakta. Taka na siya smusingi. Kasi pena yoklan gat. Kadinakwe kat na ke maul si matakang Main musingi. Kat pangon makat finsum na lamalu ke ausi. Ikataralip ko na siya. Ausi ke wiksi is not gonna do anything in your life. Kekastan gat. Aulu te kanarela. Autolu te kanarela. Awakos limekos mutawaek make a tent in your belief. Katika no kyakatle kipel si katsum no kyaluwe. Fin pa aluwe kaya. Apetsay nitsingal mekos aluwe. Gayan mga programs. Ngaita mga samsam kaya. Napana ka din na flok ng kikastan kaat. Lakom long dahil malutut siya son siya som na keskili lang mesikadel usiya malutut siya flokan makeo. Lumalap belang flokum na siya Lipan. God bless. Well, kat kilomalap ke introduction with context abangan. Na ifototo luo mai taga ke fos longalakos na katulong tulu makat rete latari prele ke ha pakat takam tait ken. Iplap luo nge me topic si me da wole la ke wole. Taga ke fos longalakos longal mekos. Genesis longalongos fos longalakos longal mekos. Na subtopic si me da patat takana ken siya taga ke fos longalakos. Esamlan God. God's remembrance. Nakade la forsingan ke Kosrae nakataka usie akketeyac makatiske standard lesson commentary natas. Esamlan God. Foslong lakos. Infong siya
LEUM GOD sikyang na sila fact. Nga katlaliprem, papatumum. Nikom shangen, nga wikom, en nga fa akin suwiyakom, a short fulin dalik paspas na tum, kesben walang lok na sila prem, with kulansap lok. Nagatli o siya mga akkalamiya ke, may context ha. Wala no yan na may premel rapa, ay sigal taga repeat nga to. Wala yung talali prema, wala may nga to sangil, aro, nien kof nga, rana love, wells, mga kasel ke, may order siya pa, liyang ko so, wata na Isaac. Isaac el taga, mata, ken, singan chirar, dalila kelsum na pershipa, katlila, el tinamta ke misle, urun moit nga. Naro kadil taga siya, akkayel ka ipsinga. Infong siya LEUM GOD sikyang na sila sa nga katlali prem, papa, tomong. Nikom siyangin, nga wikom, nga fa akin suwiyakom, shoot filin talik paspas na tiyong kesben, walang lak na sila iprem, with kulansap lok. Nakatkan tuwin siya nga siya rewind niya, lesin ni maktolo. Kom in konaya, proof evident. We see evident lom siya na makadilas ka mo loman. Na vinkadilas ka mo loman, na kung kaksakan na, aro na siya. Pangan lesin e maktolo siya. Masih meta pa me, katindi la me, la arsh. Ko aklu siya kalamila arsh evidence la katil wala ay siya mo la. Ke fosnong la ko nge tolong tolu. Nakatli na pa la katil siya na siya ke ipsimit nga. Fosina imit ke mo dito singal katil. Infong siya LEUM GOD siya na sila sa. Nga katil prem. Papa tomom, nikom siyangin, nga wikom, nga fa akin suwiyakom, short fulin talik paspas na tum kesben, walang lak na sila iprem, may kulansap lak. Nakatuwin siya nga, okay, evidensya pa tagang kas na lang God, fa may walal, elsikyan na sila siya, Isaac. Na nasikom, kadil of kala kadil wigot. Pangan lay tolu siya. Tagan dia akketeyac ipsingan, Tukun Isaac el soon conflicts ke pangan nien kof mangan el som na pershipa Genesis long gor fos long dolu akalemia long gor long dolu akalemia Isaac el tuyak el som na pershipa el som na we en Ephraim etoak met Philistia taurela wolela ke katsumne ke Genesis long olchie fos long lit korton olchie akalemia Genesis long olchie fos long lit kor akalemia na Ephraim el sang kata sheep e cow na sil Abimelech el dalorela shi wolela ke wolela ko i maslutal Foston will see akalemie. Oinge enche pang pershipa. When enchepa il dalorela wolela she in maslutal niwe. Upon enchima. Sha Isaac el som. Wakten ke. Tukun Isaac shun conflict ngan ke kofngan ke me loving kofngan el som na pershipa. Wana ka treating ngan. Na en pershipa sipa Papat malan Ephraim darela wolang sila siya Abimelech mit Philistia si katoko siya si meta. Pershipa enching nga namnas kanun siya. Kachila kung ganyan pangalan siya tramram kanya. Me fin kum na influence slide singan ka pictures ng sa mag-chirar Pershipa pangalan siya tramram kanya ngan mana kun reference point kun inge no akalemila me Pershipa sa malit ng Megos me south of Jerusalem at the tip of
nekev. Ani kinam katakan ni nekev to. Orsan si bang nekev pa fast na tingan. Pa na ke kates per niya en ngan na fon. En may sisipangan. Akat kan nila patakan na ke context ata na enin kof. Elo sinin na pa kof. Oro may sikiyak ke fosimit ngan kan na kaklungan. Matlan ngan ito kapakan nagsilofa. Tangina katindi na orientation singan persipan na ke na choosem. May kan me kos. So na oye singa oye na upaya si pang also mata ke at the tip of nekev ka yan may si singan or a lemel daga akketeyac intervene when naga treaty ka forcing in fong siya lemel sikyang na sila in fact makatwali prem papatumo skin nan ka nagamo din lal fong lomo mising even our silya masyun kum taga mta pro really papali kum when na fakya o iya makum kan palakin na kela fat mo katil bui kum mga yoksbe when pa sang yakay ka amni o iya si mga kumin nan kalim kay ngin na ke promise mo itakang na sila pran taga sonalizing nga na kat matalal fing niya paano taga kias mo na if inel bui ka siya kan line ka kay no iya nga pa ito kan nek ka tingin na kadindi walela elay lukok yak som at the tip of me yen may siyang nekev situation no pressure large ka me kadili intervene elda ko sikak na sila akalam me infong ke lem kadil sikak na sila fa nga kapla le pram pa mo nikum syang na lem kadil akketeyac elpa nga kapla le pram polo ka singan elakalim mil inkona sila ay nga wala la transibat mo ma nga kapla le pram papatumum nga akyoki usu lal in fact na sila ay nga akyoki usu lal mga tasang me wala lalak na sila siya Ephraim akyoki na siyum Isaac kadil silpa na akonye unique role sila Isaac ne Inen Rachel. Na ito ka nagalisin meta akalam yang kadin fact yok supayen me inheritance katli inheritance may takin na sila Isaac nga pakat si Van Alfat na sila nga kom unique in this very covenant nga katlan papatumoma nga kompa aklu na ke covenant nga nga takay nakay ko tuna ko kat si Van at takay akayel pero polo kasi matagal ke forcing nikum siyangin sikyak ke masla ke katlelu puvan nga som from na si kat kan ni ke chana si slongol si forcing kat look sa palu forcing akalam ya lupuvan ngan kat nga som sikyak na si nga meta siyang tasak tapang o ye si mo sikyak na si siya Isaac nga kat si Van at tuyang na si fact mo elente siyang nipmet siyang ke o ye Isaac ke last ke aro me alle onen me fakko nge nakkel oye ma Isaac ke last ke ka chifen al fak inakashel ke circumstances my sang mo il wanalen siyang ng sinjinin na ke mo lalakel so itala wan ko emta ukokya ke mit ngan sangal wanen pangano ye my last ke akatil tuyang na sila kayel ka chifen na tuyang akkel in me sang kaska na sila lentifleak mange akwa kitari tagarong bat mala lulang na sin bat mala nangyen na kachepe na taga nyakye tiksinata niya ka del akalim na sila Isaac kung tiene na kung siyangin ka del bolela then remain with Isaac akin chuyel
as God would increase the number of descendants. Nakataga nag-forcingan talik pospos na tum. Ngayon fa akin siya kom a shootfulin talik pospos na tum kasi pinmulang lak na sila prem na isip pa ko. Mapakatan bat mo man nimit kom siya ngayon liya wala lalak na sila na sinpat mo man ngayon fa oro akin siya kom a shootfulin talik pospos na tum kasi pinmulang lak na sila prem met kulansap lak. El wala la sampra minakay inge oana makatil torela na sila prem ke chana singan mi gor foshe ka triti Paing an si beriti chana singan mi gor foshe inak yok yo mi lutut makadash kenge chana singan mi gor foshe akal miange tukun mainge ar ma Abraham liel long percent LEUM GOD fak na sil Abraham ni mit changen mai fa lish lishun kom liki ma shenchen a shot na shum shie mai lulap kom si beriti foshe akos na megor na long LEUM GOD el shvil ber kaskas na sila fak met kulansap inge Elisa elefaties usui malom a wenchen na tum shivena efa met usulom LEUM GOD el panel ma nalikunu ma efak ngeta klien kasao es shike in wetla itu ingo flinterlik na tum efak postliki itu ingo shibana kye oyama el da fat na shin babat mala kadila kyel chanasi singan mi gor fosse me keshupen molang lak na celebrem met kulansap lok pangen chima like the life I shikelis menchiwu in sang shupe len lalal fung likat poloka singa akketeyac na poema singa keshupen molang lak na celebrem met kulansap lok if in I shikil sang nang siel ma singa le kopenain e star menchiwu ma etoak. This is given that purpose, the reason to trust God. Paing oyesing me ke walang lan kat na sil Abraham alakela katang la generational partridge benefiting Isaac and his descendants. Masing ito ko full na ke full akli siya baka tuning in na ke saptalong lon ko. Ito ka rewind, repeat ya katsifen na may walang na sinbat may lang ila wala. Wang na pa may na lang sinjin kun na may chiwong ito ko na sin full panatal na to. Ito ka liyan na ke kunokon sin na ke tustian nga ka din liyan na pa ila me evin ay sigil tafulyo kun lakadila el show concern na ke may lash ke ay sigil ko penain liye me la God ile honor his previous walang na sila prem. Wangan na pa, in other words, wangan na pa ma ila kain tilalal fung ke situation my last kanan ke God il sikang na sila, el sipe renew ma el dafat na sila prem ngan na sila sifen na lito la el welon ina wang chin ina wang shangin sila ina ito la makad il faka ilak fresh el walang makadil faka ilak fashila na el daga na kayelen siba esmak na ke roll long na ke confidential na vinga tagali me NATO treaty ja na leaders nga wangin le ke 1949 and tuku 1949 a generation placings matagal na ke back singin daga ni karingin matan felingan Matan fel chayin te taka lokalok na silos. Ito ko pena na ke oye si makatli na ke April may shik nga. Second generation na ke walang si may takyang ke chana si singalung akalimila. This is gonna go beyond and beyond. Na taka ni rukom da na pa pena ako ke chana si singalung fosi na ke tolo. Through you Abraham, we will bless the rest of the world. Pangakam taka na ke when natal Jesus Christ. Na vingat nan ka na ke oye Dila ka de fact fika. Sige non ka na ke si kusensya ko mata ka standard lesson commentary Orik fika matlal fungi in akfalatye ko in akfalatye faith lalal fungi
uta kashin full met taka na rush ngayurun metlan God mushingin na nashin met Kosrae 1852 August 21 1852 katchili tak matagana ke malal fungi ko met Kosrae malal fungi Kosrae la evin katli full shima Abraham nashil Isaac na ke oyen mo lal fungi lokum mushingin kat kan sang forget malal fungi losh na ke next generation forget oyen forget ma forget la lad fungi forget ma kat kan ni mo met matalasha me ak fashima na shish na ke full shim shing forget oyen shim ne evin gat li na e to kan ke yang au shima tik interest ka la kalam me ka broi kun gat ines mak na ke evin pai na pai ka tash ke oyen shing mana pai shi la gat la katil wi kat men pat ka na ke shik yak man kat na shil Isaac lente ya fosna kun me oye circumstances my last king men imit kum siang nga wi kum na oye fta evin kum mat lad fung ni she mishing e finan Kosrae commission mit mata fashion na mishing kum etana pai la faith tradition sloma utaka na run mat lad fung fa ke oye shi magatli ke mo lal sha Isaac ne Guarded way la lil siang na shil enen de question na chip kom mat lad fung ni finan Kosrae for the last 40 years katidala pangan oye she katil we got ka chivi ba pukin lal maching come akketeyac cash of ka full toko kemet lal fungi in fash we got ke fash lalos we got chiba pukin kishin chek so pianga come akketeyac cash of ka full toko kemet lal fungi in fash lalos we got last 40 years kadito na pala karil we got na ngayon the next generation kada kaya faka fashlan next generation ka full si tok nganin matana kya ko plan got kumne man na yok siya pa ito kong katila wala lang silang got ngayon na sil Abraham nga taga cross generational divide sil kapasyon of fun na masing it's eternal if you got them mal placing siya el taga na ni ke millennium kimtam ma akketeyac ke mai fashikya nga eschatology yet thousand you much just let go me ruly fellow kada ka na etoak flok na yung click na din kat nga Israel me shape ngan by element siya klua ibinan singan etoak alak fon yak like yet thousand you much just like a rule if in Jerusalem metalik na din kat nga si beso itakyang enchima from yung channels singan luong so with that kada siya Genesis long course watching a song so na si kya thousand ching I'll song generation after generation evin pa bangen yang au som la katli mange makadil sang na sin Abraham nge la kat pia kya ko klan kat ngan kagat we physical land ching ko spiritual land chim from kinyan na ke heaven and earth kain ki question ching na daga kaya ga chi la kate pass on for kya la fungin na sin next generation compare na ke oya magatli ke last 40 years kat kalam na pa ke mange with that being said panganip sima ethical aksafela kadin sfashnamet na ke me ipshafla ke me top lalai she el sunen we kadel we la famalen de shangeng na pangen ma top ai shikla de garela ele me ai shikla etoak long she we alu na sin lem kat na el tulokunak nien aktuktuk we met kulansap lal elos civil pe kana klaf in kofshe tametiga som na ke ipsingena me katindi
Kedin story mataga standard lesson commentary nga fa mo ni met chang. Tramso sunga akala mi mo sia fu nga mo chinga mo kolokle likiyac nine go for. Na copperin me in full well sia matawas. Me kalme el kolokle ke me in mea we must copper in full well matawas so el is drowning. Na fakya mo chinga final tangan lan mile sangai met ke mo lalan chicken na ke mo lalan ba me walong la drowning ba it's top of this list mile sangai chicken na shil o mo shil ang ta ka na el connect na el koloktel gya ko machi matuwashi sang comprehension len som walong la Kemo malala el pala mo ash mashi la la ilin in fact. Wana from sunga kalamina. Tasukta il ko flying fact. Me tigil som patati na ye me na il ko flying from il ko fla. Pang o ye sing el situation chila ngel kapriel kalak lael el ko from il ko fla from. Na impersion na matalik digi mo mo. El loot matalik. El chuk mongol. El balala chest la very tight. Na el siben nget la liye. Na knock. Mas mal ke fact la pang. El alle marvel. Ken nget la liye met la lalfu niya. Met Christian la lalfu niya en tour. Me mo lalas for the sake of Christ. Met tu ya kulansap ka Christ. Makayok ma elos ashkenge ma change circumstances matal ashkenge elos tu ya gelale shukla met ngara fa kya nal shia el non kala akollah shifena shexel kama akollah ngan shifena in tour persecution kamisha for the sake of the Lord. Now vingatli o yala lai shikngel we went through a lot of things. The machi mga awin ang kalam kala God shiven al chuang na jelfa mo nikum shangen. Machi mga mga taga shiven al siak shil shiven ma article al shiven alen me into persecution ko len to call for the sake of the gospel ni kana inen mo kipel article al ma elkan into mangen. Kung ko in peche la if in kum ko in face you worse me fear kung me na kun siak me sien kenekin akas makinye kum la kum tia mako. Evin ask siak makum kan siak shum. In akas makinye kum ke persecution ko ma circumstances makum marke moljing ya. Me sien kun siak shum shifenang. Patako ke from sukungan na ke kisin siak sukunga kalmi mo. Ma siye me sie in kenekin akas makinye kum. La kum tia mako fash. You're not alone. Me si kan me in kenek su kumain sa ngakes makinyo kum la kum tia na mako ka shifena fash. Katliye na ke forskning la si la shik nge katliye na ke forskning la si lan may singe katliye na ke ulay la lan kat na si kumo na tagal na ke John 3:16 akal metalal fungiyo akal mi peka ko me New Testament me scripture nga akal mi no God elfin mui kat siya kain line kat Rome saptal kus. Kat liit kapin Rome saptal kus na mi siya multi kain isla lang mau katilesh na si kuma. In other words, we are in good hands with the California. Kadina na hina na wang shinshin. Hina na nabay wang shinshin lash. Kaya wala lalan kat mo. Elos na kayo siya California fatim. Mi siya face mo mabatibat. Kataga siya fila ipsitok ngan toplalay siya. Kisben kadil sikyang na siya. Fak malen de siyangeng. El siya renew covenant. Siya bakes maginil kaya wala lamay fak na sila prem ngan. Ngal pangama ay siya kilera. Melero ay siya kilito ek long siya. We alu na siya lim kat.
Nal tulokunak nien aktuktuk lal we mit kulansap lal elos sifil bepkanek loving kofshe. Bangen. El tulokunak pershiba at the very top northern corner nage me iplan desert chipang negev. Shell and we one kof we el tako kakketeyac na bange malero. El tuek me lang singa inalu na sil. Call on the Lord. Na mit langen tako shibi bakanek love shi. La kof singa ke sap fos non me ka tako di ke kapin mari singa dana kalkunak kof. Kalkunak kof. Inge na gal bakanek. Inge na el aktuktuk we el rak lom sil. El etoak long shi el long na sil el red aktuktuk lal mit kulansap langen tako rela loving kof shi. Abraham Isaac tagay na masya mo long inen kishe inen in kishe abroad. Vingat li generation luwe met nga na pange talek any aktuktuk nge ko etoak any long nge mo kishe ene mo pro na shinkat mo alu na shinkat na Abraham Isaac tagay ni pa na masya mange tagay na fash in fact kulang na shinkat ke oyang Abraham masya mo long in makiepe en makatil sang na kematan felkenan na shiling el makina in memorial in akes makinyel ke ma katil na shiling nakat kan sumni na ke channel singal lu fosikot na ke alkor silbe channel singal to lu fosakor silbe fosingal alkor ka channel long lu fosia weapon na shake up when not I shake el to open na me langan she given an akollah in aluna shinkat. That's part of their life. God and sogat somol dal etoak me langan aluna shinkat. Na akollah nien chingan. Akollah nien chingan. I shake ka shake up elro get channel storing ol doli fos long ol shibet channel storing ol make fos shina ke course. Na fact forcing a gon reference kin some shook me outline marsham from king. When long tie piling yot magana. Te un yot chim ganail en matal bang. En got el likiyac. When a mac here connection matlun me mwet nge yurun got. Got el likiyac na shelo shel doya kalu na shel pang na shin got. When an en matal bang got el likiyac na shelo so connection and dal akollah yang en matal. Na fakir pe mo mange full na to ga dal liye pa akollah nga nor makin pe en ma Abraham Isaac ka shake up pralangan wana in pangan oya ma itak mo pangan dal access if in dal liye long na pangan access na shinka dal sum na run ka medore makin mo long ke full even centuries. Kemen lang siya Isaac lang Isaac name it me el Paing na shinkat na ke protection na katil me kaital rela en siya in enin matalal na tulokunak nien aktuktuk lalwepe katila lalu na shinkat katil sang kaitans na siya na ngin rela enin mata il tulokunak enin matalal il tulokunak enin aktuktuk lal lamtala we nakatila wang in excess na ke water wang source na ke me kof na ke spring ka na ke stream ma wang in enching ka tramram ke native desert chibang na in correct situation chingen patakal na ke mit kulansap lal elos civil ba pakanek love in kofshi na akketeyac get generalizing come there but the act of digging a well was a source of tension that led Isaac na kenching el pukunen ke enin tawe me tam nga ta pukunya love nga
lafla prem pabat mala one in source of tension chicken like oye shin take meta nangen alta bugün matching one metako mutlange pakanak elala ni aktuktuk. If in I shake participant like a covenant promise, el shakfen na palakin daily challenges get more lal. A call for was hard to come by. According to me, Ipsing, Foslong Megosta, Foslong Lakosa Kalim Milla, Cardil Sonol, Fatness Lendeshang, La Wellon, Foslong Megos got Liel, etoak launching, Elalu Nashingat, Pang Nashingat, Nile, Rella. En matal si bangen el rela aktuktuk met langan taga pakanak lofsingen. Na wana nashel ay shek wana si bakas makinyen na ke tension mal palakin pel foto som lama met Philistine nukewa kliki en mwel taga neke desert singen da persipa. Na ga ingin na ga deta ga liye kap ka situation lala bangen. Me Wolacna wolang katil isam wolela langal tako akkayel nangen ail aisigel for la aluna shel relani aktuktuk shilangan pakanak lofshingan met kulansap langan pakanak lofshingan ilingen ail settle in nagadet taka die me oyen me kapkapat langan wanan the song matan fel na matuyak langan me da met filistiangan epemalak we Mitlan Matalan made that. That's a so the got so good in Rala Treaty Pack in one in Mastalos. Bagat the likiyac introduction, the likiyac like a context, got Traman Katesh keep singing. In a letter go. Might get a full with Kawak Lilla. Love him up in your cack and a full harsh kofle. Blessing singer got sheep flocking like ma. God ale promised that she'll get for snow lack of singer. And this young and got it well. Na ito ka yok na si kumsi fe na nage lesin im nak tolu siya. Kati taf kala katil wi mo si lash nga. Taka na ke key text ko key question siya mga siya ke pianga. For the last 40 years kati la katil wi god. Na oyef kasi mga desang na sin click first na tas may shusla ke yang fast na met na ke oyelan kata. La katil wi god kame. Na ipsingan ka dito Kishinchip na ki pataka na ke masing tigin na taga kyo ki simet ngan first long la ko long makers ta mitiga track na meta kishinchia kun arulan ka ta skin nan ka from scope at the standard lesson commentary ang kating kalam ke ipsing machinge from so fa mo machinge sumne flok ngolom sila ta na el kona class to just ko ka nga an ku no me wan la wi la ko ske She side nge etoak me cylinder block nge sang etoak isla wheel care. Masisha ya side shisha dal diken on ke curb. The bottom line in flock na wang la wheel akos nataling. Na linik to go nge wang and he went through a lot of things. So me then report mga na sin policeman natin she taka repair yo yang ito. Metigil ramang CD at taka panglo like citation ilya to yak telin na rin so usi ke to company pe alfa pe mga in actual sila situation ching. So mata flock to na bang sto siya gala. May itak la mga fees CD fees ngayon lang mo line lang so report mga si pe will sashi. Situation chalo pa na sin matching. Alright, some from the insurance kasi some from laid it out. Lalo flow yak ni kaskarak ni fact no kun nama in fact phone conversation ching. At kalim frustration la ingin anda kisensya. Ke lucian severe trial sing matching from that force shiba kisensya la. Ka layakat ke elchat na well Kalchat na in control ke whatever shik ke ko yang na sil. La si ven mot ko ni mo la situation fa gang ma shik yang elfena
non katana mo katil wala it could be worse will na go pasam from ginyang it could have been worse sabi ko penan mo lal sivena pa buwan nang may chinge fact lalti oana aishik ke mau pe aishik palangan will na go pasam from ginyang fingat compare na ge o yala aishik el som sabi ko penan mi siya animals na dalngan ko flan nung ko for e ko penan folklore sakatrapi mana ella aishik na sila aishik compare na ke wiowos nga na it's really not that worse. It could be worse. Shap kopen ang mo lalsvena pa kayo itakla. Naray na kajing kalam gela. Katikan kisensya ki God. Kisensya ki faithfulness lan God. Wana katiga el from na jel soap nga el fact na jel soap ke buklal soap ala kung mataya kang arala fela. Ako marfin fela siya nga shap el yashrik may taga singkat taga din kalam gela. Kat metalal funga katil siya na wigan. Pangawalay lasing. Circumstances na kayo masungkat ka mo siya nga din kalam ka na kadal siya na wigan. Kada kalam ka fagya. Pa confident mata ka ka new avenue ta kay ka fakyak mo siya long lungan. Walay lalan ka di finga akong lalal fungi. Te kay compare na ka wala na. Situation nga akong arka mo siya nga. May tribulation ka, trials, tribulation ma. Taga sungkat ka mo siya nga. Te compare na ka wala ma fintrap na shafla ma ito ka na shish kadil promise keng kat singe kat mana ko alfa kay we na fash ra ma chinga daga shibya kisinchia kinusi me o ya my experience ken ko kum na experience so much frustration la kum kisinchia ki catalan god nars o ya shun kum ke mo man la kum da kisinchia ki la me like god ke mo mo Kakum nation me kung ngat lie Einstein kung ngat lie masikiak in the past ifen matsun kung ngat mo katil bui kung kay ifen singan nga our situation lu nga di proy ko ne piang ne nga mo masimate nga sum na kaya ni mo yung pelu nga lie so sin mawaktin oren Namdang at lali nam singa nga men. If na nga pa siya solji mga aspalang yes nga liel ma Houston, Texas. Aspal lal somned flok til tinarela. Aspetlik kawaklak finan ko am tinarela. Kay unit chilak na. In Einstein nga ngit lali ka katil buya kay pelsingan. Katsum mayon flok. Amta non ko amta li nga kay fin pwede pangan awan masyaya nga na naro kay mo singa in fact mo kan nakaslan kat amula mo siya nga naro o ya makatilikas na sikna kadin pangon mo ito na kay wala na lang na kay mo mapatpat siya siya pa o ya siya nga liya mo katilguya nga liya na kay me 2012 nga itawile launchers kila Mama March, April time from nga move ni California. Na tisyan po 20 tisyan po pa nag-iyasingan. Ngayon, to sumne Kosrae. Sum kita Christmas 20 tal me kisya kanila lom alu siya. Asam na the minister Paing Srui pa alu meta ng alu to pelintawi. Asam na long share ni siya na lang na po eh. May nga tagan Christmas 20 ti. May mag church lao siya talwi pa alu. Manitawi siya. Tanga fat na po lang asyang na po eh. Afas na mitang asyang na po eh. Nang asya na nga God. Kumpay na naraman na kayo ang anikin na po eh. O yan faka cash flow anikin o yan. Nga siya, nga fat na pa eh. Kung ni proy siya mga sangkes lang, arikin sangan, ni besta kaya umarsan kung proy, nga matay na proy. Man mo nangan pala mo katil, we, even pa eh, papay niya, le araw man na kayo.
Ngai sam na lom shen yan na na za. Belchi me ngan alle tu lom shen ya alu pe pang. Ata alu ye kuam metinga som digen wa da ka alu na lom sil pastarola. In Belgia da ka trena lom neshim da na di gunu me alu lasha. Belchi nge emit ngan pala uchak fale. Nga shangin na pa nga shil pa som rewind ye shangin la ketik sol shilak mamisha. Na kaya oya si mga ash kamushing na nga na tupuk kat kaya proy kaya kaksaklak na singkat kaya malal ngayon mo la ka ni mushing. We got na we na kay Arwangan na pa masyayang akira kaya mo jing shayan kulansap ikat. With that being said, pangan me faithfulness si mata ka na kaya katin te kasinsiya kikat kaya akuklal. Katin liye, inside, katin liye na, we got na impel na kayo mo. El promise mala we got na. He will never leave us nor forsake us. We must faithfully follow. Katin lalad fungalan na kayo mo, singa welan na fast impel na kayo. Ipsi me tapangan, kadata ka nag-ipsiak luwa da, metigat fat na meta, tigin nat ka, akyokya na katsong na kaya, aksya fela malit to da. Lumalap, tigin treskal, katusot pela na siyum, kunta ka na kaya. Nangalala note ko ako lang nag ipsiak luwa. Well, klomalap ngan we met we are ngayon fa klomalap na siyo. Manakilende met lash matako kiblan belsima katui de orala kalas na siyo matako ngan. Ne marine bolino klomalap kayo. Tam dahil Melin Bruce, we come tigin Bruce, klomalap kita goan be. Tigin bolin from Lanai. Bange matolo mat uchak tukun me. Katorala pe akollah na sinmet mataka meta. Na nga makawos lipsela akketeyac na wo taka yurolem stilipan ke fas longo akos longo lemekos ke malutu chi makatash kenge. Alena taka na shesh kadin kain mutawaek peel the layers kadin loang na ke samsam si kele prem Isaac nge. Manefala na get generational blessings. Ashmalu si ka din na loang na get. Sipa generational blessing. Kalmean ba? Anain insiya wawonge na tafoyak na ki me full na ki full ke generation. Nakat kapen li o ye siya ye. Ash kapen selling nga. Kata o ye masikyak nga. Anain na repeat yak. Na nakita ko sila lemistil lipa na. El takape kasensiyak luonge. El mutawaek samram ke faith tradition ma pass down ke full meta na ke generation misenge ka wese misenge. Ama in kan fair na si was sensiyak siya ke kaspelangan vak mo how can believer honor faith traditions passed down by previous generation of God's people. Matlalal fungi or of a in kan akfalati oye ma matmatalasha oro ki alulalosan makat kain dafulan na ki me ulan belinge globe kita kalaman damlel cherson aklava flagashu glomalla bala yokshipe globain kumbe mo me chafta chimata konge. Na let me still ipan ngalus ko menagi screen no. Kacham Alengan kaya tamlej wias ngayon. damlel damlel mo bange. Mo. Pain ko mo. Lumalap damlel mo kung ba chafla chimata konge. Nakilen ko. So, let me still ipan kat pildang tashik masinge ni chelu na ke. Kaya? Naki faith tradition jenge. Kung samram kita kalan me usa siya na Kosrae 1852. Me kata mama me pass down giblan belsingan. Taka nagiyang usumla ma me faxing pa
to honor that faith tradition, what comes to mind? Megat kain nan ganageo. Mayen alarsanan mama me urek fashion nem singe nakatasin mangan kapende na biblical. Nga mo panganen si mga sumnageo. Kaksakin kat lamit madalas nga praikin pe mga singe. Tjena sa fashikin takalan usa sina finansisya aktuktuk na dutikat ne tulokunak kadekin met kol misingen wifakke. Nakatao yenge katfindi na misinge convinsom nakialuwe kaya katadalik nge tu dalte pepo dal tu ngadang ni phone na to ritemeta mangan teorek met ngawrek magun me iPad mange nakipel ma kan no yenge metlash me that in rek magun standard lesson commentary ngamen dal ni kin basing dasang na pacl ko ye pacl banga kata mga kaksakin meda nakatao yema katlim singe ngaya pa fin pa nagipelin lot sa pao meta fast yang na sen risya yang kanan tiginis na pa fast ko me tigin fast sal kung kainis ka faalan lem kung fin tenuk fast faith tradition ji pangan ka dia me faklom when ma pass down Yaking am dalam hospital lang at anukum na mga kaon nga makaya nga iswe. Woga kuluk. Narakataka na ki legalism versus what is being biblical. Kata mga pa kisinsiyak nga taka na kaya. Mayin, may pasangong ke, how can believer honor the faith tradition? Si pepela finanwot. Siyan yan luo sa kanawe, angkailan evangelist la, as akron siyan si kiyakin maslon, si siyan yan nga. Na siya for si siyan tuya, confess siyam dan mweta. Na rela ni mo singe, mweta tuya, lemdalek lamaluwe, My word, may wot pamasing, as ki island evangelist. Faith tradition siya pangan ka diya. Naara mweta ra ni mo singe, amet masum committee met katakate ishan mama met kan fakang lasi dalte praikun in molala ana in masim madal rek makin sang ak makin yemet kati sustain ngan kakatena practicing an rek pekaya ang usumla akina usin ki lower shelf kadin di mangan na parang dako na siya kadin loang na ke na alana arsenan me mama katinan should be loang na kay mapapal of fact ma katenar katara mama papal atin fact. Now moving forward, si mama ngayon kimaluto singa ke takola kadilak kalim yun na sila isikla asolay la sila rala sin papatamoela in encourage il nakayel tasakta Katakala na kimaluto chingela, Isaac still went through some soft times with the provision at the ko. Narakum kisensya kan biyengala, na aspel ma, ana in mo la jagat kisensya kla kada sak na wikat. Sikyak na sik bas, siya pa sikyak ke mo la ke, me del fak na sik mo, edele siya yawingan kain, urek magay, dialysis kikit nila ko. Pangan makachamram kayo. So, masima taga na siya pa, paano kung fakal so pa ka, umataya ki, nga rela fela ka, musensyak kin masika, pailat kan kasensyak ime, ma sinkata oingen, pangan mulin metla siya, why me Lord? Why me Lord? Ifo ka inda nga, ifo ka tela. Nara, kikum sam kun, nagikum ikun, met kol si kisol siya, faktalik si Houston nga na den aurela, nagimatwal, dalik na first siya bangan. Nanan siya na, that's too far away, matingan ma Houston nga na kanal. Na faklan Guam,
Nangin nga pangyak. Oh, it's getting closer to home. If natalik Kosrae sila kan fakla siya. Mun na mayustan ga Guam arang atin election loang fakloman. Na naging hindsight si Ma'am Shamam ngayon na pa. Lela ka din as 2020 fishing lash la. Kade lash pel na kayo. Eltikan usi si mga kumte kanti ental. Ele usi pe oye discernment nga kuminan sumnorolan kani kesta na sish la mesing. Anpen asik ne musenge ke belma excruciating pain nga taga nasik ke masla ko Akisin siya kin la ka ngayon na ni sonong Kaas masik kadel pang unya na ke nga nalepalangal ngan kan loang na ke la mesi. Elalal fungilan kain istangal singe. Kanin mangan taka na si kakina lemdolak peke. Tagulo ke akademiyen muliti singe siya na Mr. Lipan. El taka ni akademiyela o yan ama epremil taka masayak lang So as Isaac did the same thing. And then, oh yes, yung longan mine, and sa secret place in or la connection sila na singat. Agad ito misingila, kat en kataswa, kat kan relak long si fena, man kat patembal, singa relak connection singa na singat. Bilogi malutut wo, nga look forward na kakketeyac Mr. Lipan ki ipsiak dogongan, kaksakin kat ki akketeyac na wawalal mataga, nakipel singa but move on forward. First long longer skito yung aldo singan in the gayron me flonal manage screen no len ka investment. Mr. Lipan game to gaan nganwi ko min naglanal damdal Luciana Albert Ne Luciana kung gulangan ibaklala Paing ay pe na Marcela ne Marcela Paing pangametlo matagatagol damlel mo Cheikila. Okay. Well, I've looked on me investment. Looking forward nagkakatayaw ulom klamalap. Well, nanchid ba na shui kaksakin kat ke akyok na wolacna tagar altik interest kalinga. Nanchid ba ispel nanchid ba kaksakin kat ke atlan na kayo. Kaya sum nagay ipshafla siya bange. Walay la shukya kina. Promises kept. First nung non course nagay first nung tolu na arch ipshrik tolu subtopic tolu mata ka na ke ipshafla siya nga. Ipsi me tan by the gonna get first no long course no lead course. The gonna get me traits. Gas mega from a traits of violence. First long course fair. When really first long course, I call me a pemel like el the go cherar me. We shall house at with cash of latlal a pacl lemlan un mit my own lal well in the sonolai ship. Nagатliye context siya, ukak siya kaya so much negative pershipa. Som akwa kiwe, pukanak love siya. Na alash kaplal, alash iklalal. Na may nga liyak oya may lash ka na ildaga. Ipemla ildaga us, top, may kol flight lulap yula nga ushel pa na taga. Vin ka tramram kin na ke me oya shik mishinga da cabinet bange cabinet lalapem la ke lustaga sonol which na matalu ka son likiyac chelosha. Aga vin ka tliya na me epemla ke me chararinge wana context ma kalamia ka lo strangal na pa ay shikeshben me oye si mael da rala na siya los na kem tain kela repaka. When I'm bangin oye si mael los da strangal be ay siya kala kena rala may kan may takin matain siya kelingan. Toko siya siya elto alle torkes kaskin. Afana siya mukule for la matan kiuman nakan Mai tanah lap ta shun met la ka pange shampram la epamalak ne.
Wanan pangan si matata le kasil Isaac ke sipen wanan me parallel ka wanan etan si bana April daro icha bai mo share kum klik dan ji wi o ya singan daro mit mo shall share at rala mit kan ta masik e nicha ta sang mai ta na shemos na ro wan chap masik na shil epamala ta wanan sukena o ya singa kasil Isaac ke singa fana malagan matlagan ta masik kan compare na ke channel singa lu fo singa li course wana academia April tara share el mawial tram tan na kiel may jararing ya na action ngin tale kada fa mo me dalale karin na pa me sourcing ko flal daling resources la dal ke ko flal dal alle karin may ta ito na ke dal action ngin may ta dal som foto na ke el dal kalie pe gatila elos kalie pe me love my premier the planet meta naro one and the sang risk hostile act risking destroying me kosunatal Isaac ngan na wang pena ke kosunatal ngan mi ngan etoak sakasha pila pen na silbena kalwen source lan kofsing ali yok na ke me ipinench ma ka tram kinyen ne ke na katila make ngan elos control na pai kof ngan elos lem tai na ke oye sha ngan na dal kada puginya love my primary rak makinga na ai sigel ta sumni kian ngan to wana in the sang pe ko penan kanausla me kofuna ta ngan na katila samram su ngai ka tas ke ngai kada si bakal muni la ka akalamek la el ta flok nyak la so mata ukayak kan men fa ka pa mek ngai ukayak na ngena dal sum so ko pangai o ye shimai na kadinde ke mangai dalu ka la ke so mata sha ye katil boelal katil lak yok kele na mek ngai shil before la sum so ko bang wana ka treaty ke foslong lon a pemla ke ta ka cherar me we shall hausat mek cash flat la picol lemlan un met mai un lal welal in the sonul haishik ka chiber rewind mai lo sara na shel haishik special haishik el so mata pershipa pangai padal rang al kalia love ko flale prema u kala som likian en som likian a pemla kwana kalamia ke forcing e lose ta ka I official do la linga wana kalamia e finga tina ke oye musingi ne kan compare na ke cabinet like president inge na naro finga tina ke forcing e mas fak mo me forcing e mo na ke pa la pa academy nation e ausat sapta long kor force long kor academy nge apemela ke ta culture army ushel ausat just for information, forcing ke pa pala mo na ba kalamye ine singa ke na picl singa ine singa shap ta ke me ine ichap shifel ba kes makinya la reaching chicharang at the age of the Egyptian territory na katkan nila kapas inengan kapas na ke oyama ito ka panause general information na ke forcing other than that pangan akketeyac todo na ke foslong lon kors krasum na ke foslong li kors in aksefila subtopic shemet nge si bakalamye threats of violence si matakangan ke ay si ke liamet ngan epimala walang mat kol flat lula ngan el wana len loot pe me si talo takarang ke may nga ay si ke siyak e foka kumdel taka liya kumtel ta sangaya le lishela likifel sumtela pang reaction pang faklal me aisheko kishenchia klal aishek nge me kumtel defo kumtel ta shu liya kumtel ta sangaya le lishela likifel sumtela wanan kishenchia klal aishek nge imply mail shanging te liya pangala
these are very unexpected visitor. Matagal el changeng el lutte changeng. La nge takonero sokol. O el dalpato mistreat el sapala likiyac siya. Mistreatment ay sigel the junior ala pamalak nge. Mwet la force likiyac sum likiyac sirar. Baka from ke lesson context siya. Ukok ya ke lel sum. Naro if inga tiyan ke me context lan shanga singe. Definition chike 8 na ke cash America from animosity towards someone else. Shanga lalos na shinmay the pa cash singe shanga America hate singe. El shanga lalos towards someone else. In context na ke ma ay sige the palakin shin may charar ko may Philistine el talupe me Milo soro akulukel oral da somla elos nge nangena taltaga hula taga may call apemala we might call lang taga sokol ta taga sokol ay shek nare lud unexpectedly shiakselos me ko usaran dito ukayela ligi ukay sap ngasum likiyac siwosan ingin am taltaga shukya ya Kata li lemta kata penali lakat pa or mga sikya mga define providential define matakarun God means ang kasho in me for the sake of the covenant dahil el sang na sila premi kasapta singa luwa may nga taga sokol kunaya kakta na ala push kaplal ke el sumdikalos sumdaken may sisenge kated welal elak kapyal I fin wo imaginal epimelech Abraham mit Philistine Aishegel mit wangin mala ka wangin chupe or el tatuyak likiyac elos sigel nan ka ipsing elos alera wona sile Abraham wana dan ni Elijah may wangin chupe el dena mit fali nak flakiyac el talta liel ukalak likiyac mwe Aishegel li elinge motko la efo Epemalak might call you la linga taka na persipa efo linga al shu padal di mo mit na wangin mala she orakel kulu supayak la na ngin al sokla el chfenan ka na shil ka efo mit nga taka shukya ke pelching na kada shi betga na ke key question makat from kin epian ja in taka ushe key question aklo shing taka mekum nan ka ke oya shing eorek fakya shi metlal fingin topu Metokalo siyang na manas. Ki questions ko bang. Katli lalo rekuluga jek na ngena met na rel kuluga pa flok na rolling. Wana ingem da kapashin shuko in wolen mashlos na shum shive na shekshum na shikwe. Eric fagashi metlal fingin topu met lokalo siyang na manas. Naka chief ba pagkunin lal kata klien check so got checking in nga me mas la force ka tax ma insan catch matlal fungi she into puke na manas force faga ke papalay nakala mimo kadi nakulan na sa sid matlalo kin pel na kayo pangan me ki klien check so ngan pangan civil pagkunin Nakada sum nake ipsiak luonge inta ka nake aksa fila melutu tsinge pada ka nake fos long lagos nake tongol siye. Threat of violence pada ka ke fos me long lagos long likos ainge na taka nake fos long lagos nake tongol siye na aray misla act of peace. Kasme ka fakon making peace. Aray in misla. Fos long lagos akalamyange. Epemela geltapu ke fak inge kateta la lem katel wikum kat non kamo ewu in our she wolela naka in marslos katlang sikumin wolela long masinge fosno liko sakalamya ke mainge
Aishigel chia ge fogo kumtelta ko lieya. Kumtelta sangayela lishela kliki fel sumtela. Na inge na elta ko epimala kel from el topu kel fak. Inge katita la lem kadel wikum. Kat nan ko mo e wo na shi wolela. Na ko in mashlos. Kat lang che komin wolela. Na inge na tlalu din siya ng may laman belang man nga tasaragin sugok misla. After when I'm alle forcing a elia kun changing la elos tako key leaders lu lang and we tokosai na pemlak tako. Me tako kan die na kay ipsinge na kay comment chairman matako na kay nakyok ke fosno lang gusto na. A pemlak a mwet lal tia tako in lokaluk na sila isik. On the contrary, elos changing shil akketeyac katl lal. Kal ko na la el katil lal. El talnan ko el alle kapwek wo push len kapwek. When I'm placing ngata ko na rol. Na dalta ko sugo inwoin mastalos. Meaning na elos siyang shil we katl lal. Talli la Kosrae ni assign kapwek yorolaishik. El arfish alle sa push likuya el arfish. We may cash up lalaishik. Alright, los liena Paing. Convince mo Isaac el enjoy divine favor. Run kat me. Genesis long kor fosing luna ke sin la ko takalam yange. Inakyokye divine place in singe. May nge uka like talafulok na laklong. Wana da naklong yen na mo. Man, katil wikom. Kumingin na ismain siya wala yok nge. Katina in woin maslos. Wana in bangan o yesima. Taka na ke fosno lal ko singe. Na fosno saptalong fosing luna ke sin la ko takalam yang. Aisha gelara ime shelal infel she enye she Kosrae ni pelchio kyokti kilapan mail tatnalik. Moyen lem ka de lakin chuyel. Na oyengen katye shikya ke mutan fel cherar. Para ukokya ke la. Na kataga liemo elos taga akketeyac mo leme lalle welal na pa Aisha. Na tip kan ba elos for la ukay katchila Aisha mo. In fashion lalosa talital alash kainin kat. Tatal sanga akuluki kat sayang. Menevin tal akuluki na ito sang mayata sinasyelos. Napangit tafong lalan may Filistiang. Talien na pa ko makatchila Aisha ke premngero ke pel somla. Adal mo me fashion lalosa madal sanga akuluki kat sayang pa. Nakat skandi o yang na kay impel sila. May nga ne ito la placing ngeta ko katlalay ka place liya elos sanga peta kain alle me fa mo telefon la ukay katchilal Isaac nga dal taga na acknowledge mo kain tasak tagal na full la ukay yok siya mas nga din kalim ke vingat liye me o yes masam from kanya nga dal admit mo katchilal Isaac nga me sang placing na sil dal din na full la ukay pange fashion lalo siya elos lalal fungi kanin kat pakantin ino mo sokas sila los may lanmit mo sinasin mo impel siya pa dante offend kat siya yung ino pang sokas siya dal siya nga dal mo pakantin kat dal siya nga offend kat nga tuyak line sangye niya na silos I think kat liya na kaya o sila kumusing nga pa penataka aling musing nga Islam Muslim Buddhist kain no yan na gayo kain kat pa gusto na Japanese
Japanese katli mo Japanese na fashion ko trying kuma siya kla siya katseloso talmo usugungan mosuan gain katlalos talalu creation o katsima alle kalim daga akin chuya lai sik ne bakatla le pre mai sik shake up pataga na sik komising daga dinli o yema itak yang na siya epemel like elo strong off fan ni katsayin ara me cashing daga me treaty saying about from gineke introduction akollah in in matlon maton fel ko mwet pai to kapena na ke kashi pushing a covenanting el to alle usie o yeshima epemala kel to sexual Isaac tanin agree tanin to na ke shi olela in matlos in wangen o ye me in chipa akulukin matlos ara tal to Abang to buke faking got ito la LEUM God wikum agat nan ko may wo in our shiwalela pange treaty not she covenant not go in matlos got lang siya kumin walela what ko akalem love the go in success may not or yes in matlos in they should be me separate and all the arch cause you must in likiyac in matlos in war Pango yes my lost to again. Initially, I should get siak gave him the going in a language must go off by fat mo got the going rela wole line mashlos. The connection nage agreement but the gonna get me in rela covenant. Two sides put covenant into effect by swearing on oath. Last rela Loang singena rela falakla loso. Me akalimila evin sie site ngantina ukwe milos falakyan na kursing patatyan na silos. Nang akong gain tunsing fa falak na wanan man na shuk chibanga in pelching wang and man na yok chibang. Na tagapan na sikum sing. Masing na likiyac na sikum kat kan tunsing sum na revelation sapta the revelation sista room sapta singa lowos. Even pay na pay kata pakten yokman kat as Christian kata falek na fon na moji lash na kaya o yeshi mainsang taga kaksakin kat. Pange alu pay lash inge na katram kun may long kusye ma en matal ma ke pelching na ke woleng lan kat na sil ipre mai shikne katin boila los pen na elos akketeyac katin bolos elos na taga na sikum na ke leisinem aktolu siya. Komita fikan na pay la katil wikum. Evin el wikum kum kaksakan na taga kapasya nga kum ni ke room sapta singa lu fosit na evin pay katita na pay pakutan yokman katal taga misya molyak ke molar makuluklasho na katal sang mol singa as a living sacrifice. Pleasing and holy to the Lord. Epang may long lash. Epang alu na pay la kum. Tanya na katli la epemala may kulula niya tagay nak agree between them. Tagadin from kun covenant singa one side if he breaks his oath na curse na kay waisum na rol. Na if nga kum tuin si pause na kay oye si makadin la alfungila. El taga misya molyak kasi bin pakutan lang si kawul na lal na sheesh mit Christina even pa la kalamyang pange alu pa yela saka din offer up our bodies as a living sacrifice omne mana yok sing ako min chivenarela o falak la kum na chi katle ta in sheesh ka shi pange oya si mga ngetang liena ke even kum patat la ke oya ma kumashkingan kat singele tu na elte kain patat la ke ben let tu nako ke la me ole la lalinga elte na up and down ke jwen kat up and down mo ole la el matan na ke nakataga li e pemala wela Isaac talera la covenant na even got some ne kanana la shima from if you cannot maintain your oath kumbatat la cursia ki kom Kerskan by the guy get to run me up the long alcohol for single megor on alcohol. If income some lie, may ya my the girl if income te
me keep your hope wolacna lo man pakum somlie these na lele shipata ka potential curses nga elaborate ye ki ke curses ke Deuteronomy long like or foshen me na ke long like or snen abangan agreement singen taka commitment in national met luangan equal parties luangan Philistine elos previously to spread Isaac treat him inge na me they'll treat him with honor and equal social status el dal te shipper disrespect el dal te offer up treating they'll honor elol akflachel we dal usalak ni ke social equally social me status la equal na sil epemela we might call do la la fosno ya kalamyange la cometia lokalo ki pange kanon finraksima epemela el finrak na ke kadin rela wala la sing katlang si kumin wala la cometia ak lokalo ki kad weapon akat tatiena ak lokalo ki kuma kad takalang na shum sabay kum la misle inge kalam na shishla LEUM GOD akin chuwi kum vingatli o yesingan na ke context mo ka tram good fashionums ni ke forcing na this is one sided wana ka din dito na tal sangal ni loss la kuka la ke takani ke negave ne pershipa one ko fue matlan ngan shifa na pakana ko love fue laktak we if we laktak ko when katil shikang na shil katil shikyang na shil ke fosno la ko ni met kum siyang ngawi kum nangin am taka dito na fosno liya Bimala gilge wolang shingen me lakum etia aklokalo kikot wepena kikot tatien aklokalo kikome kotta kalang na shum asabay kum lain mishle mana pa shi evidently magat fana long read piang atana elos me pakinya loflan papat mala loving kofa ukala Kosona de la fanomi kan el fola met na kaya oshe na kofngan scar shi lukalat shinon ko nangin na forcing the one in mo we need a treaty that's saying wala la shi main kontak lokalo kikot wana ka tena ta lokalo kikum I think got some first na ke first ka teli na forcing outline here me oye shi ka content shi ma epemela ke finchak na ke meshingan la kum etiak lokalo kikot o epena ke ka tiena lokalo ko pange finchak shi la epemela ke epemela ke shi ka shi ke lentiak lokalo kelos shaka din mot ko to na ke na wana chapel mot ko mo I shake lente or market military some line with charar and none gonna keep military actions against the people of Charar. When I'm banging no yeshimail the la comintiak lokalo kiekot weapon a get tatiana nike oyang the shaktugun epon el from kin mange favor national shake el banglo lai shake blessed by the Lord. Ebimelagel shang mo Aishikele shiak sin kadilan kanausol talla. El taga wana nak long fat mo kadil wala lingen ay wana len fulla mo shin chilai shik mo le pang na sin kat plala len kanausol talla. Kingor singe Ebimelagel claim la el mwet laltie na army lai shik. Kengor singe siya la kalamyange la kometia aklokalo kikot wapena kikot tiena aklokalo kikong ngor siya patagang talin me Isaac lan did good to him sent away peacefully
Paing oye si makat tram kini piang mo one sided tram sila laisik nga. Vingat tina ke oye ma el tram kin na sin mitchirar nga. Sabi ars. If o wana rin daga mo elara wonchi laisik sapal ma in a peacefully send Isaac away from Gerar na Prishipa peacefully. Vingat tina that's one sided. Di pangan maurik na sin Isaac kel takalikian mo ya. Nara Stern listening camera mo sabi ars possible explanation na ke claim la Isaac epimelech nga. Masimida pang siya from sila epimelech nga from kun na immediate intention. Right and then my lette tackle Isaac. She lette si pe tackle ko kanausal Isaac. Para el from ang la cometie aklokalo kikot weapon na kikot tatiana aklokalo kikome. Shap ipshe met ngan one-sided story ngan the kain academia ko explain ya mo shap immediately right and then ke from sila epimelech na sila Isaac ngan emalette si pe kalal ko aklokalo kil. Akluo siya siya Isaac len molkan nailan molkan na mana ko mamitla ta ron na silingan. But la ipsi met ngan ka ipsi aklungan mas mayok siya din la. In any case, mitchirar nga tangan siyak me misla rol Isaac. La oye fikama in sang akketeyac claim academic mo one-sided. Ngayon, bottom line of front la may na matawalag ngayon that follow siyakin mo in maslos. Paan mas mayok siya. Na vingat leda na natin or malalaisik para mga na taga keme define providence or malan God. Kachiba na flok na liya petan lal Ephraim petan lal Isaac when I losin kikiap na siyangin akatil wela los pen. Kataga liya fos ng lakos also melala fos nga katil sikyang ni metyang ngawigo. Nakataga liya la oya fga masam from ke fos long liang ita na God el intervene then the fact la pang oya sing wait ngay si ba flok le God le akmushe la maslon me le porlal Isaac ne na or ke define prophet Isaac's enemy become his friends there malal Isaac parang or for the sake of the covenant makadela na sila pram ngay Katil the Kashibe intervene. La enemies met matawkel like Isaac, Liki and Cherar na Prishipangan, Epimelech met Kolualangan, Elosin Folok, in Rela Walela Maslos, Elosin alle, the Shibem ta Alukaloki. That's the bottom line. In our Mishle. Napangan Majima, the Ganaki Pshaklungan, or in Mishle. Na ifinga chiba begin kata mange nakikasin siyak tol ko nga. Kumera forget business agreement ka partnership in represent Christ to an unbeliever. Nakatkan nila mo may business ya patagangan epimelech may kolungan talda ko Isaac matalad fungisingan le or forget agreement nganin representing Christ na kaya unbeliever. Or malal ko o yung business malal mailarang le or of ka in representing Christ na si unbeliever. Section si fenak senjeksuan. Nakachiba beginning lal. Ingene main kene kum kain apply na kaya tutut pacl when you're dealing with business. Kaya kum on your when pacl to your business dealing. Kome oro fuga wanangan mo contradict o yes ngan that interest kala to akyo kinjek sungan. Kome liti fuga pacl when you are dealing with daily business mo kumarsh kan. Kadero fuga kinjek sungan. Kinjek nga daga kajinsia kinak na nakikat metigigat fact na meto. Masige wo. If ngomle set up man stand up lesson come there ngayon ki kinjek daga siya kaiska da pelko Kashka the story mataga in akyokipe
force nge nakatakan na ke force aktol ngol ay sigel akollah ka fashe na elos tagay ni mungo na aksya fila fostol ngol si akalam yang tang na no tuto ka el tal taka akketeyac wala line marshal tal na ay sigel wilkas na elos facility kawak na wowo ta fostol ngol ka tskedi elos ay sigel akollah ka fashe na elos tagay ni mungo ay sigel folarulan na become me hospitality laller wonjin mwet ngen ingen al kona me allies they lost the kind of good treaty she ba wala la she ba dalash ken when introduction ka when katram ken ke and Japanese surrender neto to ka green lian long karangan when dan to ka pangal peace treaty she patal dalangan na me to ka ngan pangal full la ka fa she when len wala mo mungo she na sign chin to ka akale faka kawa we treaty chin master loskan na vinga tle isulan pa pala le to ka fakla kafa nge or makinyakin alle ak foto to simeni in master relationship sa sing wanan to ka kay kafa sing no ta ka te akay la ma elos insisila inaro ke wala yang ayo yok shupen kafa sing in the me ancient time me patte si alle yok pe Kosrae machine ka to ni mane kafa si wi pen aso na le ka liena ke kafa ma ak lem si ven la ki na ke molin la fin la to ka chili ancient culture ne kafa alle yok shupen ke me in build in maslon mwet na ke kafa na ke married kana ke funeral na ke holidays kana ke me mutawaek business partnership mga tagal na ke challenges long ya fos long lo shaking sapta she fos long la long me ko esta sapta she fos ali ko sakala mila mongo ka fang alle yok shupe na ke kaini fans ne ta mach ma ka din kalim ke na la ai sigel for la rela ka fashing en alle ran in up by me in mastlos na ke loang ching me exodus long la ko foshingal chi fak back kalim me machine mongo enum in God's praising when I sacrifice sprinkling of the blood the guy ke exodus long la ko fos on ko akollah when I to go open communion sing a relationship fellowship sing in the go in she nakayeshi shin na ke loang I mean the like a New Testament na kalim me penga communion ma to go Jesus la kalim me nge when I to go see reference na ke kafa sa sing na ke man ulti shakel covenant sa sing ma to go reference na shin Christ nge blood of the new covenant the go ke metal long course first long line course maxing a lagos first long lagos ka look long long when I to go see me oh yeah she na ke matla lal fungi she koran singal she akalim me kadinis mano singe kadinis kafa singe mano kop singe nakalim me akes makinye kat ke machijes the girl life in section na ke mo lakum now if you got song flok ni ke pelal ai singe kadil rala sang me sikang na silos nga nilos etoak lang alu na siya call for the Lord ralan singan specifying singan in enmata natakan na si kum si fan na ke kafalan lay mo na ke bread silber cup singa inakas mo kinigad ke oralan Jesus Christ fin saksi na na may lang ay ina tagayin siya ko may lang si mga hus bel singa we got in bang na ka wan Paing siya singa
Insias nganar nonkas kat siena pakotin yoklan kat is mga akas makinigat kat molyak lagat. Nakataka na kafanga as many as possible in reminding kat. Kafa in the ancient time el simenia walay lang na shelos. Maum taka na walay la singin na kadis mo mapat kat is kafalan lemon pel na kay wine me akas makinigat. Si pakai kat si many ka din like relationship si malala fin section na si kum yok pen pa. Nakataka na kaksin section me step kum ko na taking plan nila. Siya kafa in kaksakin ret malankat in your neighborhood. Siya masingan step fagakum take to plan nila siya kafa in kaksakin ret malankat in your neighborhood. Si will begin in lal siya in neighborhood toman ekain wikom kashikom plan nila fishingan. Masingan ito ka na relationship si mata ka lang silang kat na si kum. Esamla in Maslon me epemelek met kolluola nga nelo somin si be flokna piece ko elal som modal flokin piece so na one-sided stories mangan ekle kismen Providence land god el rani in Maslon met ngan misla na si kum mising kat kan kisen check na kenepor loman kum kan rada kawana step fagam gan rada in nepor loman in rada si fisha in kaksakin god siya in Maslon nepor loman kan wikum rada fishingan na nasi kum mising kadinta ka nage New Testament mo na kada kalam niya kafasilan lem nga magay na pa usi mong le mista si nasi kum kadin kalam kaya na pa la pangal lang si kaul singel magay na pa usi me oya si nasi kum na kaya ngon laling kat kay si matalal fungiya magay na pa usi nga kum kain tako katil point kat katin me shukin mista runmet kayo pangal oya si nga na I think that some na kaya fakulan ngon lang siya ngon misla matulungan ta kay met lang siya ngon misla fakulan ngon by uskat kaya mol siya nga katin kapas na sin mat na kayo pange oye si mga taka generation after generation taka ni kaya 2025 ta na fute si mga takang na si Librem elsom len sacrifice Isaac pataka ni kaya David taka ni kaya Jesus Christ taka ni si kumusenge ngon man katinilyak na inkot at molyak mi siya sila kasi kikada ni vida na ako minta kamta sambram kin Jesus Christ ngayon na sano fulok lalo pange pishe nga pange mongla pange oyen matlalal funiya katagay na taka siya siya kesben ako may takang na sil Isaac may kat siya na silang ulon ko siya God will provide pishe nga in Maslon Isaac we may charar ka may Philistine nga Epemelek we may kolluola nga el maka na kan restore God na taka na New Testament God will provide mga na kayo through His Son, Jesus Christ. Jesus Christ, mga napakain siya mista siya na fellow. Let's just put it that way. And mga na. Walang mista lang fellow. Jesus Christ, mga napausimasing nga. Nakataka, liya foston ngul siya in aksafila ipse aklungan. Tang na ino tutok ka, iltal takakay akketeyac bulela in Maslon na ay sigal wilkas na siya elos factually kayo na wo kayo elos factually kawak na wowos isaklo elos factually kawak na wowo elos rela ka fellowship si men that me covenant inge na elos men elos factually kawak na wowo pangasyafla yan ceremony singa alliance making singa kayo na parties lunga walela me falaklalo siyak singkat to hold them accountable if one should not in kayak matsisaya. Nara, I sigalami ko away and peaceful. Go away. Tang na no to kya iltal tagagaget akketeyac wulela in Maslon na I sigil wilkes na selos factually kawak na wo.
aktuktuk go away peacefully singa kalmian ba avoid every immediate conflict may sifac in the future. Na sifac at the same time anticipate a continuing positive relationship sima to go get confidence in marital Isaac. Now that's gonna get key word she kakashi prophet ma shalom. Shalom peacefully Hebrew translate shalom singa to gonna get Kashmir prophet ma allness, good health or success. Me to gonna get all young in the phone na when an akketeyac pen to gonna get me Nishla she mata go get akollah God. Now, favorite term that prophets of Israel and Judah reflect fishing restore community and relationship magana. Katkan sumnika Aisha lam ngalu fashing ngalu Jeremiah long ye fashit course ka malagai megors malagai lu fashit megors na gawon course. Aisha gel she saballa epimelech with their conflict fully resolved. When in masterlos, inge na kuluk in masterlos nga inge na completely resolved. Te kishben or malalaise ka kishben providence lan God nara. Tako aksya fila malutu chenge kashalan God. Pata ka foston ngulu. Ke lein siya na may kulansap lalaise ke los tako effect na siya ke loving kof siya ma elos pakanak. Elos fact God kona kof. Foston ngol dolu akshaf lang el sangin and love kofshe loang Paing and shipesher pang city per shiba. Now got the akshafila foston ngol dolu na gay shrik shaflashingan providence land God. Castle land God el daga me love shimat al bakana keke fos long mego chapa kofat al kona kofarske. Nara fos long ko fos tolngol shi akal me elos rekafa na elos fashili kawok na wowo na ngena may kulansap lan Isaac nganta ka fak Isaac kat kunak pa kof na kadin provide mislen maslon Isaac we might klangan might matawkala ka na ngena may kulansap lan nganta ka kof pa kat kunak. They're finding water, sign, taga fact mo, blessings lang God. Na sipa na taga nige, blessing him. Sign for God, evidence for God, makat kan fact yung mariching mo katil wala laisip. Kakum si fena, siyak kum. Nakatil wikom ke moldo min mon lalfung. Evinel or wikom, nakum suma, kaksakan na. Na yok siya ba din takan lape. Katli heritage may takyang nasil me Isaac ngan if a yokshuba ka din kalim ke takle lan God wala ang lalkat nasil Abraham nasil Isaac ngan nama wala yang nasyungan lipan kumasang fagan nasin talik na tumo for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him kumafak fagan ko yang when pang generation after generation after generation God is willing na sila Abraham. Through you, I will bless the rest of the world. Because keep singing nage, yes, ma chijel the hockey, we say, Mishla na pay, say, mol na pay, say, Misha mol yaklal. Now, the song in the end, say, ma'am, Olang ko, Kishpen, Aquila na makati lasin na silingan. Aktuktuk sa fila, yan na kayo wang ke song lan Mishla. God keep his covenant promise. God keeps his covenant promise. My faculty make sure I like fresh. And as you come saying kailangan if you come live when that you come face mo mapat pangi o yes mga omenda ko na kalimi na pa na si kumla akketeyac sila kaslan gata so we tavong la mal faga la fashe falla na kadin la funi sang likiyac la funi la chinel impel na kayo
Na siya na kalimye, mul singe, katitagan tayo picnic for forma ispel. Katitagan faka kaslan God. May tayo na ako lang naka-flock singe. Panga o yes may naka-draske. If in kadel wikon, kumetikain tui in faka malan God. If in kadel te wikon, na illa kalam nag-awrit may ni kwaya lomo. Kumete syuk malan God. Kumeshuk na mawangan si Paing fat mo malum papel mo pela de malas mulching de malas si bakalan me machije la kalme sang malal shesha sang malan kat mo la sa makadilal I think pay na pay kumishista gangan lan kat ewan makum gara shaya kulansap kat makain sano floklala. Now we've been doing that for the last 40 years. If we got take at flock na role, God through His Son Jesus Christ. Tigin na daga likiyac siya fila masinge. Alle Srui kaksakin God ke may arslan man nagawa. Tigin tres kal na yok ke maikak na siyeli nakkayagat nagawa met Kosrae ke pelsinge. Kosrae Online Ministry lowos abange. Singum niya na acronym home. Kosrae Online Ministry. Inoy long silang God kada flock wiowos lutu 10 5 a.m. Pacific Standard Time. Bangan front load na kaya maluto ching. Maluto siya bangan. I say pang na siya God. She got to go. I say call on the name of the Lord. I say pang na kaya Inen LEUM. Siya na just long gors long lagot na kaya tolgo. Introduction siya, context siya lulap luma akketeyac inge. Kat kulo malap tako siya na kalimye. God keep His covenant. God el sukna malfaka lorel. Tingin tres kali kumkulo malap ke aru mateng loming pel na kayo wa kadaw shoot pel akong tako naksya fila man na kayo wa ke pel singe siya kulo malap ay na no. Mwe Read kaksakin gat game Mr. Lipan. Kumusya introductionan, kumusya context ya. Kadin dala mesikakin persyo. Kumva samsam kun ipluo si makadashkengan. Kat daga darga ipsimeda na ipsaklo ba maksafingan. Sa flyan lutiluman kumdaga na kumvakla kastan gat. Tiyakain dafung le. Lojin gat ke me closing silungan. Nakadina tala floklan lemo likiyac. Nakatago kat tiye. Nara Kachike me bill it down. Aki ka dishkilo ang kamaluto chinge. Katnigun la lang efel. Nobody knows that. Dar sign utaka. Matan fel line matan fel. Na ears kushu ears kainin natural disaster likiyac ne. Orela cut off power supply kainin mga ne famine edaka. Mga akademiya ki akademiya force horsemen mga shuman ki revelation. Sign nga siya dash. But let's take a check na mole for next 40 years. Me katena akollah akatnikin lang pangkata. Ngamalend luo tolu somla aksaksuko sokek. Dadangon erindia na matlof ko ang luo wi na sipan mole. Kanin mga likiyac na kanin natural disaster ba likiyac siya. Kat tita na lem na takang ito kat tita pala etoak lang maulasya. Nara len na kayo wakat syukin kayanik ma kat kanak futuloy kat na urine kat. Taga dutut kin gastal rekmakin gastalin awin na naklasya na urol. Mr. Libanel mtawagan siyam kun tiyan asis ng long course na fos lungulakot fara ni kitol ngol dolu. Tagat fin falok la niki fos singa uljengan pa reference kin la if fuck icicle sham safal
momtayan si mawilal ngayon, mawiyel. Na kasimal, Mr. Libanel usiki, pastungulon ko, saptalungulon ko, fasingol ma, pameta. Epimelikil ma, kung makanu siya mayata na fin, metla ko. Skidan ka masingan, skimot ko metkol sila kom. Efinash malang silek, ilkulkat. Siya mayata na fin, met malwiya, malkola. Mana ilya si pangan. Naira siya na siya shme, oyema dena mensiya bobo. Kishamram at ka yokke ulayang Mr. Libanel shamsham kundaki metkol luope. Mautak-taka ukalma siya Isaac. Hahusa na fikal. Nalusta ko neakalimila dali na pala blessings lan God will Isaac. Dali la kalan God will Isaac. Pangin masing ako minanan ka nag-iplak kum nakikat fungyang ki makat papalak kalimina siya. Mingat siya nga kaskasaklan ka din patati fersyaw nata siya kasyaw siya. Nara elos akulin la Shikana glory lan God will Isaac. Sima Mr. Libanel Shamsham Kunepa. How should a believer respond to an apparent adversary who requests reconciliation? Matlalal mong isit to book for kaya. Kat orala mo matlokalok siya. Na fingati mo me matlokalok ka kadeta kaya. Matmasangayakot. Ke en Kosrae for sisit likiyan bonbe. Na siyaf ko alingawul. Kafana sikap kafana ludinen tukun asketini kap sikyak finen Kosrae. Ludinen lasha pa. Tukun Moses disqualified. Kisipin matwala na basta kanil tako as the lieutenant governor 1980. Kung kan ligi masama style fact laga singe ki speech la lang. In fact na sin fail na phone na lakat met ko siya kat nation Christian nation jeg island Christian kat Christian. Pangay speech ko lalgi inauguration 1980 kung kan follow den likiyac wiki masimla. Ashking on a list some that came mama with the fact that must stand out. She of calling a lalkos, yan alkos tako. Island of Angels sing for she tells you. They'll sang in there walk out. Makim Ralaka. Island of Angel got Island of Christine she. Yan alkos tako. Now when reconciliation rekle. Masing shekla. How should a believer respond to an apparent adversary who requests reconciliation? Mitla tena tako kisin siyak naknasin muttevanjak tena siyak naknasin muttila ka utwe ka melem inash reconciliation she. Not that I know of. Na mtawa ke run met sropo lasha leaders lasha. If we tell the pangon na ni mwet na yan sina mafo siya kasum. Orela si long a prailen siya. Ora si del si mataka ki yam siya ito kata na bus policeman di kita senju. Kani no yang Katsam ke wolayang. Fast forward kat sumwilan FSM. Got agreement si faklamo Preston lanen FSM rotate. En Kosrae sonna as true Preston si nemisenge. Amun kat island of Christian si elos taka na Kosrae katsak na sapis na sinmet matakang. Back in the 70s, 80s, talik Kosrae ngayon mata Sanuaka, Kasilel, Erkimer, Kanasnert, ka ay nasukuwakin usta talik Kosrae
dikian kusra pun bena kusrae. Pasta tali clash masala vinen pun begem da sansing pas pemet lash sumda pun be shidel yakyu ne orek ma pewe masala pewe. Katshak na karangin met kene mising gedel da no kusrae. Welcome to Kosrae. Adversary. Scripture vagak kaliminashmang kadin te flokshak. Scripture vagak kashagat kimang protocol son. Nara bange shipeshira. Kadinitan initala mista kanta ko kastan kata. Fast forward 1979-80. Shak pena kasi lang rara unne. Tukko saisi tukpun besi Srui. Tukpun besi nge kuf. Tukko saisi nge nangko shafla. Esom orela sa fain nim zako. Sa kasang faksilye. Na yokla siya sa umleke. Tiksinge wela. Na mo siyaw na phone si pun pinga taga syuk siyaw lan talik ko siya singe finan saipen. Na delta ko ate sham din na siya mo kal nga kung mafaki siya talik sindik nga kung may mahala na tik. Nara wen may unsikiyak. Masunod ko siya mo't pun finan saipen. Community na syuk siya pa nga. En saipen ten yok siya kung kan naktik pun bising. Walayla katta na karangin misingi. Lang walayla ke merat katta pa na karangin. Chabu pela si del ruklash when katarela petlash ke ruga katta pa na rela katpangon. It's just like when talik na dash ke si del games ke video games. Kung bangol dala del okay I'm coming adel natan. Kata games nge tanang kamauniya mo ito ke games nge elma na mga simagidanta si del games uniya mo ito ke games nge panga kata mama sikiyak misingi kat finde loang na ke inorek makin gaslan God kadala na ta file liki mama sikiyak aro ngayon ken akketeyac lemisilipan na ulela singi para del siyaksel ay siya katlang siya kumin ulela lakumete ak lokalok yekat ay panakikat tiyanak lokalok yekum siya tuk telak lokalok yel para sum na persipa narapanga maluto chinga taka na siya sinkashikat hindi la mekat mengekat kanisla ke ngasam kung ke 3D ke tafong na siya kibiyon na lalta na pang na sinkat na kaya sigal pang na sinkat nga kalam na elwikat sinsiya ka pa siya nga kung pang na simsingiya siya kat pang na simsingiya kat pangon siya ini kat tangol Donald Trump siya kat pangon din ka siya kat misingiya na mayen kat si mga kumalo na singi eldiyan ulilalala na tao siniga siya sumla eldiyan ulilalala elbaraya lakum narapanga siya pangon kat kayo kadin kash na rin kat mun kulo si fan na natal mataka misi kash besngi aklo malap ki mulutut po aflong nang bela sila misilipan kadin tagayin dawa kadin kaliya taganila siya na nakilen ba mutlash mataka aklo malap lo misilipan mute ke belsinga Inuana belnagaywa nga si besui kaksakin kat kaya akketeyac no wo akyo kelal tik interest kalinga kat tago likiyac the lower shelf in applying like a more large with Kosrae na ne yana yok penapa shakpa on your pushing in makatin na taga na kat yok na 1988 chimay from kanya purong from laling arshpa masya yama kadin na play kadin vlog na play omni nga siya ke would work a ship as the meeting mga wiye the get to forge she might not kill him fashionly clan merit machine
2016 mga siyak na. Basta singal dulu singal ako may samla ko. Tanga samla to ko yang na siyak si class mga ngake siyak ke meeting o. Pangamayaw. Kasi siyak lako pa fashion merit finan ko siya ngay. Pwede na pa ingin na 2016 pang samram kin na. Atlik natik si faya pa na matatyang na kaya. Now, kasi siyak sila kaya pa God counseling before, during, and after my technology with Paing class. Na may not fan of the bayola me, Bible Institute of Los Angeles summer internship sila nga. Basta siya nga, basta keen ba nil. Akketeyac na sikla. Counseling loof kumaila ke merit. Nakape merit na siya katesikil merit nila. Tafo din na ko. Sikla ifo. Na market pre-counseling nga na me. May lelusye kaslan God. Fat mo, dahil siya tuwe niya, paano nga, it's two coming in one. And then understandable na they two as apart, maganda pa fatally tuwe ni siya, according to scripture. Na tafo mati na taga, da loang na commitment, eternal commitment siya pa nga. That back out. That back out niya mo siya nga. Tafo siya matagal, sang dal ilaluwe lang eh. They become lifelong friends, family. So it did before counseling, during, and after. Ingin ay lifelong family members sila na sin mal tayo kailangan. Parang ata siya kaya. Ata siya kaya basta meeting siya mga wiki mo look as an intern student. Eutwa. Gosh, pre-counseling, marriage counseling, before, during, and after. When problems yung mga liya pa, factually, kulay lang nga tinamtak. Kulay lang mas mukul siya matayin siya tinamtak. Mas siya answer apa katetepo iya. Pangat siya answer mga sangay mit fellow. When mulan may pagkatram-tram kun. Katetepo iya, mekalmen tepo iya siya. So nga ni mo siya answer. Look, masyuk naksinjok sa ni mo siya. 2016 ba nga, at siya got 2025 pang asking. In other words, years of life in biometric. A man of pay she got asking. Katashka Hoklan made got Falela Katlan intervene, Ushek Alan Lal from Genesis Nigger Revelation. Katim Taka Hoklal, Mugain, son of Hoklal. With that being said, I'll let you kaksakin kat kemo lash, kai shema tibetaga nakas makinyagat nakemapayalal. Katinagan zoom ni Yakoklan mate. Fall Lakoklan mate. In the Gausakoklan God. Fall dari. Ngonlan kat paina nuskat ke. Rekmalan kat machine. With that being said, katinaga kaliye ke proy. Interest kan ngan siya kung taga kolgat ke proy singan. Inalle kaliye inches ke fasilik silar kan ta metiki wana makkan nga taga we go mak usia mait nga meto singal ko songol sina ke long lu shansi walk ngan sumni ke tigin meto singal ko Vertemet. meto singal ko songol sina ke long lu na bidel taga na yun laim chi siya fa metiti siya metlalal fungi wiyak fin na naor kuluk na siya
pelikar na manas na sil ke ye pelikor a chisel topuk a fa mo tie pelikor a ignol pelikor ignol pelikor chansi tamalel tigin na daga da gushe tenel machingen na daga fon la peke pukla tenel mekal mel ignol pelikor shingen our sets of 70 weeks magatli ke babala itaga akketeyac be tamdai plans kumkulo malap amen nedisiana edbot ikaw mat kulo mat nagawa kulo na singkat ke mo lash na gawa ne marstela kulo malap kulo ke malutut na wowo kos kolak inge akketeyac ke ne marstela pelangan kulo na wiowos ke malututi na wowo kos kolak inge na kulo malap na momo tayo na garso man pe tigin yan wigom na fast na met nga dakilen tar daga ni nakluya ne marine polino kulomalap kay kulan ready siam on ko foshe tigin prus kumbangan alwan na shung alla shung mo masha awai on ko shia kalamyang kaksakin kat ke training on lulap course met fellow no phone amen kulomalap lanay strong langan tigin fiskal Well, tigin bolin final ba? Tamdale Alabama bet Thompson tamdale plunge kulomalap nesha kulo nashinkat ke moldular ne marshalla kulope kulomalap ke artlan bat nagawa tamdale Kenya finan Columbus Georgia kulo kaksakin god ne ane ekaw na wiowos kulope tamdale ne ane large room Seattle Strong bangan. Jenny Sikra El Paso Texas tamdale Brooklyn Daniel kayo kulomalap Neklora ni mo selain mo pe kulo malap ke kas mul kulo malap kuam bangen ne beni dalik mo si je ko kulo na singkat ke mular kulo kulo malap tigin alik sa short press card tamdael kulo malap Alabama Tanya McCray kulo kaksakin kat ke mular Pepe Luan Carter kulo kaksakin kat ke mular kulo malap tamdal tamay Kona strong Micho Netflix tamay Micho Netflix Kaulu Kona strong tigin pangan metlash kulang lap nasin metlash na gawa mausod ko na sam de proing kali pelash ke pensinge nan bui kom kaksakin kat kaslan met na gawa kulo kaksakin kat inoy mang silan kat kada taga we goes to interest kal kum kulang lap mausod pelo Kulomalap na sila misilipan. Ke laglen pe mwet lash matakangan. Ngan pain ko skewa. Kat falen kali taga ni lasha. Ta nakikapa si Malusia. Ke kadel welal Isaac. Nake oya si ma. Ke elyag lalos ke kofngan. Na nakepe na kashpelosan. La kadel ra fuka. Ele kalla oya ma Isaac lashke an. For la enemies la Isaac ngan. Edal for la met kawak lelal. Pange oyelan gata. Mana kewa ma ildaka kad insepay na silke leusi na siske. Nalikina Isaac lan kaing kasas kaing. Ingena metma el kaing gange pa for la taga paki na silin kain. Me lang singe katlipan ke oye masikyak gel noa. Mameta pangun mo stoma silashke ke masaya naksukuwa. Shaflaye ilna siya ulalan pa muli. Na panangaro circumstances mwe kadelikala na ki mawowo na ki oye fakama sikyang sila isik tayo kayo kunan. Ngan kan piggyback na ki faksila le Mr. Lipan kitepo
Pay na pay din siya nga. Kasi nga tipo. Pero nagawa kat fakla tipo. Kalme ba? Kat siya nga confront the issue singan. Pangan ni oye si kataske. Kat finte pa yama si kalme pa. Kat orela decision si dari. Kat to deal with it. Pangan kalme ye. Na elorela pe kikiep si. Men kat fak mga te pa ye. Kat te na fulok na ge. Skingat lali la maikas te pa ye ki. Ekatamwet mein fof kaya nga del misya tari. Del som nakikalya klal dala, uskiya plal dala som. Katamwet nga met kol mawigat na pepa. Katamakat tepa yan im singing kat pena financiado kat yan na kaya kat samram kun masaya la aklamalusi. Kat te masaya aklamalusi an mastos loisya likikimeta. Mene fakaten na become as a living sacrifice si mas manyak ke. Rum singa lufa singe. Instead of being a living sacrifice, kat become self-righteous. Pangilya makataskea. Para katakan kikastan kat hindi wem salain si fe. Katin kan konek misle. Kikastan kat. May kate weot we mama ne siya fly kat pam sala. Amalan kat we're standing on real solid ground. Kate na metma weot nga wema. Wiwikastan siya, wiwikastan kawak. Kata na jellyfish siya, wangan backbone lash. Dahil siya kat tula finkastan kata, katera na yimdan mwet. Katitala katil wikat pel na kayo. Napang na ngala kaksakin kat kemalutut siya Isaac sina elos. Or alam mo, enemy sila los nga, forla. Taka kikawak na sila Isaac. Katkan rik magan wealth luman kaya kata kufa. Katila lawakar nga yak na suma. Manifo, God keeps his covenant promises. God papel el tiana nga kumweta. El liang ulay lalala. Apa na nga maluto chinga ta kaanga na siyesh. Finshakin asma kum estage. Ana mga estagen sang gasya siya ulaka. Na God el matake ulay lalala. Nakfin God el wikat. Siya kain line kat. Apa na Finkum son na convince lash katsi kung kasas na rolling in manil pa kansi maudzi ngaya katte tala the next time katsuang gesto siya na kasas in nekao katte tala mesikyak na siya the next time katsuang na vinaksuksuk katte tala mesikyak na siya nalginan tamot ke mo nga fa suang na ke todo yang na sinkat nga perfect. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Come as you are to Christ. Taka na yun God. Ilang sige kat insi masal-sal la taka na yun all. Man elbay awi mana kayo. At kaksakin God. Ay si unsa kong insang aksya fila mana kayo kaya tukun pray lako. Tabang factually klasya. Kataga ni pray ke blessing. At lo malap na siyong God papa. Lame tagan kasyangkat. Meme force marsh. Takat lalal fungi. Ke ulelalom na sish. Ke maslash katitala unwe ashiru. Ke fototo lalash kesyen katitala euro provider. Ke force in maslon kapast lash relationship lash. Na sinmet wiyasha katitala. Kome awi insiesh. Ingain fototoing na sinmet lash. Kafinne mukundan kiesh. Katlalal fungi na pay la kumkatsi siya esi. Kumkatsi ma tiyangat taligikat. Ifashali klasha kat papa. Katitala pas maya taka kasyangkat. Pas maya taka yeneng yenga.
inge nuste wowo. Tartata kadetala maingi come furokan ke mense wowo. Lutikat ikestamatan intiashin fototonero. Mayen komurekatle kometan Inen alasha. Panangat chetui intia kikashalom na sinmetlash mamtain pel inashor laki pel singi. Elosinetala kumna na akkalem yatar ke mas masalom. La los na kewa mamutula lalalfungi emo takasyak ikalyak lalos. No kumeng nuk in wulan alom. In soek nga sipakanyang. Siya ekta na silos mayak na molin pelsyo. Oana Elijah, oana Enoch, inge likiyac, nagipakanyang singin. We glorified body lalosan. Maluto dinget ka akketeyac. Panagat ngashe kumin okay mangan madalom. Naen katashwe. Yok na sinmet pelash mamdain manasla hospital, nursing home. Finnilom silos. Katpapa usi kalangan madalom. Inlasyak ngan fok na kewa. Koya na kewa matakan fusiensiyes. Kat ngashe kashalom. Katpapa. Oye pena yuindalik natas mamdain kelpo skipasingi. Katenenaikom na pain todo neurolos. Esla melalos ke manimnim. Esla melalos ke domestic violence. Esla likikil lagelos. Esla udak nanak lagelos. Taligin kan for la syukni ne bapatama. Inkan konak nulin karingan yak pay. Siya kumsang la sinsin ni ne bapa. Kat ngashe talik nata siya hindi ta napapatama ki Father's Day. Kanita na nakiya ki Mother's Day. Katsiyak siyungat papa. Kunikastan keniklom na sis na kewa. Kalme yan gospel singi. Kadin konak na paila me kalme ni sustain ngan lom. Inoya na ki wen na dumilfak na sila Nicodemus. Kasi kadin konak la kapaila kati sustain na pay. E fokat kulansap kat kaskasak. E fokat kulansap kat insifulat. E fokat kulansap kat insifuleng. E fokat tangon no malas porik masingi. Nanak nas kasakat met kol na kewa. Katinitala maulan met paanin lulin karangan ya klasingi. Leila komunikas la pailang lan met metlom. Pailang lan mensiwulom. E pailang kalom in kandisyon katsyak. Kat nyo siya o ingipe. Confess to the pun. Leaders start in a White House. United Nation. Arab nation. European nation. Finenefesem. Kat nyo siya prosperity lom. Provision lom. Mainge in patadin si woya na siya. Ken wun na tum Jesus Christ. Katlalal fungi. Lakat finetako to the feet of your son Jesus. And know the crucified Lord. Katlalal fungi lamang ay sikyak. Kinem. Katpapatumasin kshaw. Katfakulong malap na siyum. Amen. Lamalap. Sangon sukungin sang kalit kanila siya. Lamalap. Okay.